Au te whatara whatu I le tunu o nei tai au fōu, wha mā lōd fo lau, wha mā lōd tau atai. E tōru whoi ro manuia le atunu o ilan tapo inga. Tai o nei le wā, tātou ia le aso whaureile, o tōru aso le wholaunga le māsino yuni. I alo si ufonga neo lo mui Wellingtone, alo mai au si mai le whaafonga, o le tātou sānu ngā lotu, te ia le sunga le tausi matanga anuenga, Reverend Whale Tangaloa Mapasone, mai le kālesia, metotisi sā moa I wai nui o mata, i au si mai le whaafonga. Tano fa Samoa le fo tato iai le aso muli ya ma lo fo le ono sai ma lo le na papale o mai se yo tato tapua I le tua le nei tau le tuai e fa pe ona nau o le ai le vai tafi o lo fa pe ona nau o lo wanganga ya te oi o afia inu lo wanganga I le tua o le tua so I fua o afia ea o te alu atu ai ia I loa ai au I luma o le atua. Amen. Pasio mai ana ta malo wanganga. Fai lea mataitai mo mātou ma lo watu nu o Samoa. A o mātou tā pena I mo moli lovi inga. Ona o loa lofa ma lo wanga le lei. Amen. Tātou pese o le au suina, ia o le amaua mai I le pese se furu malevalu le pese. Ia, o le a pese ina I tātou le nei tai au. O e lava le ali le alofa avavau. Ia e alofa matalia la mātou mana au. Ia tangi atu lava, se asomea e whai wha aula ina au, I mea e oti ai, e ai se tasi I nei, ua le mangalo ia e fufulu ina voi, I lo topa ia tangi atu lava, se asemea e whai e whaaula ina au, I mea e oti ai, e se tasi I nei, ua le magalo ia, ua le fufulu ina foi, I lo topa ia tangi atu lava, se asemea e whai e whaaula ina au, I lo atu ai, ina e whetalai ai, e lo wanganga sa, ia wane ona ana ia, ma te pailunga, ia tangi atu lava, se asamea e whai e whaaula ina au, I mea e oti ai, ia toko tele le matou, I le nei tula, ia tupu fo I le manao, ia sau I mea tina, ia tangi atu lava, se asamea e whai e whaaula ina au, I mea e oti ai. O le tufi whaitau o le nei aso, o
le a maua lea I le tusi I saia e wha se fulu ma le whara, I saia whaitawina I le whai upo mua, ia se I whangata mai le whai upo e wha. Wha se fulu ma le wha, le tusi I saia, whaitawina mai le whai upo mua se I whangata I le wha. Whai mai le manatu au tu o le nei asu. O manuia ua fola mai, mo ona tangata. Ia, whaafafonga ia I le upo a le atua I le nei tai au. A o le nei, whaalongo mai ia. Ia ko poe la au auna. O Isara elu foina o Filifilia. O loo whaapea na feta lai mai o Iova. O leina whaia oe, mana whaatupuina oe I le manawa. O le fe sosoani ia te oe. Awa e te sese, la au auna ia ko poe. O Yesu runa, foina o Filifilia. Awa o te lilingi atu le vai I le nuu nau mati. Ma vai tafe I le ele matutu. O te lilingi atu lo wanganga I lunga o lau whanau. Ma lau whaamanuia I lunga o e tutupu mai a te oi. E tutupu ae I la tau tonu o le mutia. E pei o karawa I au vai o vai tafe. Amen. Whaamanuia le atua le whaita wina o lana fionga. Ia ai mai so tātou sa moa I le nei tai au. Whai mai le manatu au tu. O manuia ua fola mai. Mo ona tangata. Tasi lea pero feta o loo ta ua le au whaito whare tuspa ia. O se pero feta e ese le ata mai. O le tele io na valo anga. O le tele io me mori mawai I seia. A le tele me mori mawai I seia. Sa o le. O lewa tātou whalongo I whamanianga le atua o lewa amata una fofola mo Israel. Le ale whamoi moe ma le vaivainga o Israel. O le alofa lava o le atua na whaasalai. Whaasalai na ia sila fia mai loa Israel. E le aiseisi atua e tusa maia. Le anga o ia o le atua po le ale matu ia o le ola o le tangata ma na whainga. Paua leo le atua I loa whamanga. Paua leo le atua tu maulo na lofa. O le atua na te I loa o na tangata. O le atua fo I loa whamanga lo o na tangata. Whai se silingia pe aisea. Ia leanga o le atua na ia whaia mea uma. Whawhetai le alofa o le atua I le nei tai au. Ai maise o lau tāpua inga. Ai maise o whainga lotu sa tātou iai le neiva yaso. Ia vi ia le atua pa ia. Awa o lona alofa ma lona anga le lei. Le awa mafua I o na tātou maua le nei tai au. Whawhetai le alofa whamaoni o le atua. Te le ia o le au mātutua o lo tātou tāpua. O whea fo I le mea whaalongo mai ai le lau tele. Ai maise o le si ufofonga o le tala le lei I le nei tai au. Ia iai le whamanuianga le atua. Whamanuia le atua I le ofisa whaasala lap. Tu fue o le au tai o tasi ma I lato uma o lo ngalu lue ma au nai. Ia iai le whamanuianga le atua. Whamanuia le atua I nai tamā matina mātutua. Mai se fo I se tasi o au nai. O le toi ina ia malaki moai ava. Moni o loo whengai mamai o le tino. Pei tai o I tātou te sila fia mai loai. O le alofa o le atua e le whaasino mia I se mea. Whawhetai le anga le lei o le atua I whale maa. I e foi o maua I ngase o le tino. Ia whaamalo o lo e le atua. I la tau o le whale pui ma tūpulanga ma so se tasi. Ia whaamanuia pēr le atua. Whai mai le manatu au tū le nei aso. O manuia ua fola mai. Mo ona tangata. Sa mo ai. Tātou te manuia. Pe a whai tātou te ola. Ma a tātou a mana ia. Opo e whaita wina o le tusipa ia o le asionga le atua.
e taʻitaʻi ina ai i tatou e le gata i lea aua neʻi galo o le atua le tamā o Iesu Keriso na ia maliu mo le fa'aolataga aua fo'i neʻi galo o le agaga paia o lo tatou fesoasoani sili lea faia le malosi o le agaga e tausia tamā ma tinā matutua tausia ia tupulaga ma i latou sauni lenei toe aso o galuega ae maise ai fo'i o a'oga anai fanau o a me foa'i e le atua i aiga nu'u ae maise lana ekalesia ia tumau pea lo tatou talitonuga o lo'o i ai manuia ua folafola mai mo ona tagata aumalava tatou tatau le atua pa'i ai o e lava o le tamā o le soifua ma le ora o le atua oe o le amataga ae i'u uma lava lo matou ola i ou a'ao fa'afetai lou aga lelei ma lou alofa e le gata i lenei pitonu'u o lo matou nonofo ma ola ai ae maise niusila atoa le lalolagi uma se'i o'o si o matou atunu'u o Samoa ia fa'afetai tele sa le atua i lou alofa ma lou aga lelei manuia le o ofisa fa'asalalau e ala ai fa'asalalauga o le tala lelei manuia ia tamā tinā matutua ae maise o so'o se tagata Samoa i so'o se mea lou alofa e te lavea'i latou i le sami o lou aga lelei e te lavea'i latou i le lau ele'ele ae maise fo'i o femalaga'i o va'alele i le ea ia fa'afetai tamā i lou aga lelei o fea lava i ai lo matou ola o oe lava le atua o lo'o ta'oto ai o matou fa'amoemoega fa'amagalo i matou uma i le lalolagi o a o matou sesē o a fo'i o matou fa'aletonu le atua fa'amolemole fa'amagalo i matou uma ma lou atunu'u matou malaga mai nei atunu'u o le sa'ili manuia a o lo'o manuia se o matou atunu'u i Samoa le atunu'u e fa'avae iā te oe le atua ua auhina ai Samoa ma ua matou talitonu o oe lava le atua o le tamā o le alo ae maise le agaga pa'ia ia fa'amanuia ia fe'au ma galuega le to'atele o lenei asa i ai lou aga lelei e kalesia kesiano ae maise o le a matou sa'auni mo le fa'amanatuga o le aso samuamua o iuni ia e momoli i ai le soifua ma lo matou ola ia o ai lava mana'omia lau fesoasoani ia o'o i ai lou aga lelei tamā tatou ma oe lenei aso tumau ia matou luga ma lava lou manuia oe le atua a le tamā Iesu Keriso na maliu ona na fa'aolataga ae maise o lou agaga pa'ia ia fai lea ma pa'aga tumau a i matou uma ma lou atunu'u ina ia moni le matou auanaga ia te oe le atua pa'ia ia tatou ma oe manu i ai mea uma matou te fa'atino ona o lou lava suafa i Iesu ua ole matatalo atu ai nei amene amene Pena ua whaafonga le tunu i te tātou sāringa lotu o le taio nei, le teite i le sunga i le tausi matanga luenga Reverend Te Whale Tangaloa Mapasone mai le Kalesia me to tisi Samoa i ua inu i mata, ia, e mamori atu le whaafatai tele, a malota pena i le neiva i aso atoa le whenga i lau sunga mtātou sāringa lotu, ia le mātou talo fo i a whaamanui atu le tua, maanga le atu whaamanui foi, for le tua le nofo alo mese le tāpo inga le Kalesia, foi pele mau tele ma le ia foi le toi ta pena ngalo nas pa ia mo ia me so la singa le ia so fa tai lava o le taimi le ua 45 minute o te el fitu ia le inga le tua la tato fa lo mo pese ai ia mo le inicio tato pese fa le ngalo a fa fitu por kalame
o le ata o le tae au, o le taminei, sima ia whaafonga mwha malo atu, whaatalo whaatulu ni fu tae fau, ia tātou ni usila, ia po le ale taimi o nisi atu no langi o momo i tātou whaasalunga, malo so i fuamulu ia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
taulang. Halo, Pak Dai. Halo, Pak Dai, Sausono. Iya, oleh Kumalo.
taulangi. After the turn ball out. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Fallo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Malo faftai ya le vo tatou tau no mai fa ungol ni vai aso ngalo ko metu te si fonga le mua la sfarele o tatou ya ile aso tolu le masino yu malo fo lau malo fo tau ata I faftai mo tapo inga ya tonu sa manu ya malo longo le po ya mangalo nga sa finga inisi ya le tayo nei ya o to ya so fo ye fa malu o tatou ngana I tonu ni tonu ni sila lo tatou no foi atala fatuai pa ia ma malu sunga I whawhenga inga mawhaletua ia o tupu mai e ole tunu e le tupa o tina malo tina ia malo mo whaivalu filima atala fatufoi ia e malo se le tunu mana I whanau ia whape foi na I whailele mpe fau tatou ainga mawo whalongonongo mai rungo le tatou ala le o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ia ai le ngata I le tatou Apple o mo mai whasalunga ia whape fo I mo le tatou YouTube channel na Samoa Capital Radio. Ia taho e ominu vangana subscribe. Ia ele ngata I le au tatou Facebook live so se vai ngole la lulangi. Mau mai tatou whasalau le taia ma lord fo lau ma lord tau atai. Ia susu ia ila ngona wa so uma. Ni fo taia au ia le fo I ma nei ala mafana whana o le tau. E ui an wha malu malu ia o se tala fia lo o wha puto I persua vai mo tatou. O le tatou porkalame amata tu lava nei e tauna nei le valu le pō. Ia le umaua le avanoa e wha umi e tatou wha sana launga.
ia wala fo le fata wa ino le tatou ngana lo tatou il ni vai tau ia o le famile tuina fo le tatou tutotasi tau sanga ato le fai ai ma lo lava le tau atai ma lo fo le ngā lulue i la tau fo lo whengai mga luenga tono fo le whengai luenga la tau lo feo i tāwale ia sanga le muari la tau me tau ina le vai tau le tele o whale la vedungo le awala ia oia le ave tāwale ia o le whamanatu lava mo oe ia whataua le sanga le mūrungo ala te tele manuia fo ia o ngā whanau le ia so tamaiti tapo ia pere atunu o tau whaiva ia mau tau wa onga o tau o atu le ia ina ia maua se ai le whai unga nei fo i tau sanga ia la whanga solo tato whawhiwhianga o vipese na ni taimi ia na minuti o le whawhiwhonga ne le talo le tau whamnianga wa soifua toi whatalofa toi mwhawhelo i atu whaminuia tele le atua i le amatanga o whea mga luenga ma onga le aso. Vivi inga o le afi onga ma tātufu ia le pata ia usi mai ia le whawhiwhonga le si whonga lau mua toi 25 minuti o le tālo le valu.
o le tala o le tau si mai le whaafonga. O le tai au nei pe ona whaalia wheno fisi o le vai tau ina I timu le nei tai au. O le aso a tai au le stona I lea. Ina I timu na matalo le kilia ma vai le matalo la. O le aso sa le tu maulawa I la ngili le I le tau. O le aso ngafua ina I timu o le aso lua. Ia I timu o na matalo le kilia I le awa uli. O le vai fo I le ofisa le vai tau I kapiti mana watu ma whanganui e ta ulu timu ngale sofa pe foi Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawaiwa Rapa. Na o tau naki le fōringa mai e mo William Papa whai te tili le asole nei. Maulano le fōle malulu e o wha mawina I Marlborough. E mawhanwhana o le maulunga le wo o iais furuwalu no le Hawke's Bay. Au kilani le soi ta ulu nai timu. Talu si au nei a whai na tālonga na le fiafi. Ia le whai e au tau, ia le lawa tu le Highlanders e whato I lalo le tau. Ia e tolu foi nai timunga Hamilton. Vai fo le motu I saute. Ma tele le timunga le motu I saute to ese le tasi le fuo le manulu. Ma wina e Queenstown, na kala estete o lo fa mawina ai. Ia ma whanwhana le maulunga. Se furu mo le lima le soni. O le au telenga le tunu ne yaso e fōringa mai ma tele le timunga. A oa. Ia le aso le nei ni usila atoa. O le vavai a pia le nei aso e langi le nei le tau lus furu iwa le fuo le vele lus furu ono le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so I le 2 minute te ai le 5 na le fiafi. O le winga ia e vave al pong sa nei aso. E o soa e le la tai au le toi lus furu 3 minute le valu le tai au a tai au. O le fuo le malulu whamawina Wellington e marutua o iolo le valu sfuru luanga I le sfuru mal wha. E ma whanwhana o iei le sfuru ono wha solo I lunga le sfuru valu. E ona tatou se e mai lea I le tūlanga o le tai mo le au whangote le iaso manuia whainga whaiva o le awhenga iai. Wellington e sua le tai le te au le valu I le tai au nei. A le ai to e 5 minuti le valu tai au nei. Na lau sua le tai wha solo le sua ma tatau le sua le tai. Pe le tai I le toi 2 minute I le lua I lau auli. Ia ona toi sua le tai le valu le pona nei. O poli lua sua le tai I le toi 5 minute I le sefuru lua I lau auli nei. Pe le tai I le toi 5 minute le ono. Toi sua le tai le te au le sefuru lua na nei. Tala na o le tau mo le tala o le tai mo le sinefia le turu. Mo le aula fo tupe. O le tupe sa mo le utala 5 sefuru ma le iwa sene I le aso le nei. Tupe Amerika e ono tolu sene. Tasi tala New Zealand maulau tupe Australia e valu sefuru ma le valu sene. Tupe fiti tala tolu sefuru ma le ono sene. O le tala New Zealand I le aso le nei. Tupe Samoa. Tasi le tala New Zealand maulau tupe Samoa. Tala 5 sefuru ma le iwa sene. Alo le angal lei. Ia o le no leo familia nga soifua la tatu se e atu iai. Afei tele. E tu maulava le tatou I meli mo as whanau, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ai I ile as whanau leo au tauli maina le tai au nei ele leo na ula winatu. Au le ila winatu, whamaluru atu I eise suafa I se selo na ta winatu po lo na whale wina. Lo unga ngai e whamalu atu I le li. E ufuene ingalo se me tasi o na mea lofa. O le aso le nei le aso tolu e uni na soifua mai ili tamao le nei ainga. Whamanua mosa wa ato iei le onos furufitu tau sanga ma alo rin folau. Ia o sia uto lua pele ua fas fururima tau sanga o le mamafutanga o le tamao le whanau e to a wha ia male grandpa o tamaiti e to ono ma alo folau. Ia vi ia o ele tua e lo alofa malo ngalelei le ola ua ulia mai ai nei tau sanga I tele le foi ua usu atu I le nei tae ao I ngā luenga ua malie o ua malie malo ia foa ile malosi le tino ma fau sili le nganga wa tuti mga luenga o fenga ye ma oe le yaso ai sili le luenga lango sua ile tama fa I au tatu ekalisia Stokes Valley Uniting Church ai fa perfo ile ma grandson
le tama o Spider-Man Bailey Amosa o 5 tausanga. Happy birthday Bailey, see you on Sunday. Ia alo whaanga ia mo o lua whamanu ma Bailey, ma ia Neil ma Elia i lone tona i Engelani, Martin ma Faith ma le whanau ia Raya ma Pale i Brisbane, for ese ma Mine ma le whanau ia Peyton, le masanga ia Kria ma Nova i Trentham. Ia whapea fo i Teresa, Falute whapea le tina ia Katrina mai Stokes Valley. Manuia tele ia lua so soifua po as whanau mana ia. Male tua la vasti nālen fo i male tupe tatou whamoe moe langolango i poka lame as whanau ia lela o mena na whamanuia le tae au malo. Manuia tele o tau as soifua o tonu soifua le as tonu o uni manuia o tau as whanau whamanuia le tui atu tau. Mas foi sunga whamanu a mosa malo whamanu ia mas foi ia e grandson ia Bailey. O le tusi a ngā ruenga sifuru ono whau pe tolu sifuru tasi i le whataua le aso nei. I nā whaatua ia i le ali i o Yesu Keriso. E ola i oe a toa malo a inga. Muna tua fuisi leo leo po, foi le sa leo leo po ai. Ma tala whafua se ilwhai tutoa i na ua lululu mafui. Le la ua o mai whapapauta. Ia po lau matala. Ia e whai pauta so sola. Ia e whailo i tangata o le tua. Ua te pule lo o lai whatuatua i le tua. Whatuatua i le li o Yesu Keriso i ola i oe atoa malo a inga. Ia o le whatuatuanga na o tātou uma o Yesu. Manuia o tō waso i fua. Pesila le e whaamanatua i as whanau maso i fua. Whamanu iai. Oh
Ia talo falava se me whafonga o tala me na tupu la langi le aso i tātua nia le aso tolu o Iuni. O le aso nei tausanga ta si iwa lua tolu ia na mawai le a ia te taua le tupautina e palota ai palota tele le tunule o Italia. I lalo pulenga le tangata leo Benito Mussolini. Ia o ia na ia whamatu atu ia le foi tūlanga le ia tina e palota ai. Ia le whenga palota le tunu o Italia. O le aso nei tausanga e tasi valuiva ia o le urua i leina ele tise umi lea i tono le malo Amerika e 2 kilomita le umi mai lava le nofuanga lo i le afi ia i le nuu lea o Willamette Falls i o atu lava i Portland, Oregon ia o ina le umi o le leina Pomoni lea ia o mwhaio na talaina i le sol tausanga tasi valuiva Ringa o tūlanga sa iai. E le umi whapeni leina po mōli e whapenau na sapalai pe mau maile el tise. Ia o le sola tau sanga tasi vanvaluiva na wa iai tūlanga lea ma hau whai fui tangata le nāwai tau. O le aso nei le tau sanga e tasi iwa tolu ono ia na whanau o le tangata lea o Colin Meads. Ia o lona inoa tu ngofo ilele inoa ilaka pi o Pine Tree o na umi tele tangata nei. O le vai tau o le tasiva lima fitu, ia ngai me le tasiva fitu tasi na taalo i oia le All Blacks, e te lau fitu fitu, se lau tolu ana taalonga mo le All Blacks. E lima taalonga whaavao malo, whaafaan kapiteni le auna le All Blacks, ia o se tangata e tauta ua tele, ia o ia sa vea ma manager, ia o le auna ne le All Blacks, i tasiva iwa lima World Cup i Afrika i Saute, o mero le tausanga te si iwa ia whae ua avea loo ia o le Player of the Century ia po o le tamata alo le Century ai le iaulia na luafe ia na whae ngoina o ia o le Player of the Century ia ma o ia fo inaufi atu tonu o le wha malu o le vaanga leta o le Hall of Fame ala langi le IRB na taimi ia ma le New Zealand Sports Hall of Fame na ofi atu fo ia le tausanga le wana e tasiva iwa o le tausanga luafe maratasi ia na maua iona whaelonga leo New Zealand Order of Merit ia tausanga le luafe maleiva na maua leo e ia le Sir ia whae te ia le Sir leo tau e lona na suafa o Sir Colin Meads au le sola tausanga tasi iwa tolu ono ia na soifua mai ai o le aso nei tausanga tasi iwa o lima na soifua mai tupua tamasese pita mea ole iwa i moso tausanga tasiva o lima i le aso nei. O le sol tausanga tasiva lima iwa, ia na whanau loa i Singapore o ia ututo tasi o pule lava ia, whaia lava ia i na ia upu whai, e ui la fo i olo o iai pea, i lalo al wha malu al pule ngā Peritania. O le sol tausanga tasiva whanufitu na wha vai ai le Labour Party to tono Vanuatu. O le aso nei tausanga tasiva i Vanua, ia na maua ai le aia tau o tangata anu moni Australia, ia yo la tau lava ile ele ia na wanga le o le etau o le Aboriginal Land Rights na mauele so sanga te si iwa lua ina o mai a se fina ngana whai e tangata leo eri mapo ia ma le nuu leo Queenselani so nei le tausanga te si iwa fitu tolu na sawa itua le lipine ala whai pesele nei ia o le The Wailers ia martamba o papamali lipine o whai ngoina o le Exodus o le so i le tausanga e te si iwa lua na pā i le maunga lea o Unisen i te tono i Apani. Ia, mantua fo i maunga mūne i to tele la tau e ngā lulu e fo le whaisu e suenga. E whasfu tolu le scientisi, whaatasi ai mantu stala na maali liwa ina ua pā i le aso nei tausanga te si iwa tasi tono nulo i Apani. Tala ia to e maunga poponga tai masani whaftai lava.
O te toi whātana whātulu tātou o te nuu le whaai ungo le nei vai aso i aro maia o seisi whao poponga o tala whau mai Samoa. O le malanga ta amilo le tamaita i minista o le vai whawha Australia Penny Wong, wa awhi ai ma Samoa le tae au le aso tofio le nei vai aso, ma whailo ai atuai le au le malo Samoa, tui malele I whano wa le toa soalo vi le lua, Molia ai le whailoa inga ma le whionga le tamaita I pāne mia, le whionga fia me nao mi mata awha. Whaai loe Penny Wong, o le au tūl malanga ta amilo le nei, o le toe wha amano sia ati le whiangainga le wāo tunu ue lua, e le tūlanga of soaswani le pui puinga, e meise o a whianga o tunu o le Pasifika ina wā a fia le wha mai, ma swinga o ngongo le tau. Na visiringia fo il tamaita e minista ya Penny pe le iai se so tanga o langa whainga malanga ta amilo le Pasifika. Ma le malanga ta amilo le minista o le vai whafo le malo seina le fato afo I atu. Ai na tali le tamaita e minista e amana ia tele le malo Australia le pui nga moa tunu o le Pasifika. Ai le o le aunga au tūlea o le malanga ta amilo. Ai I le whailoa inga le aso ana nafi wa whaalawi loa alo ia le tamaita e minista o le vai whafo Australia. Le toi o foina mai ai alo lato malo le isi va fau le sui o le na whanua lua. Le ana whaalea ina I lungo le a au I salolonga. O se fianga le tamaita I pāne mia ma pātipatia, le whaamautuina le o le manato le malo Australia I le saunga le mu ma le pui ngo le atunuu. E na o lato toi o fo le isi va fau, e se maile na whanua lua le fo isa wha mea lofa mai e le malo, mo le pui nga o le tātou ngā tei whale. O le mata upu fo e loa fia le malo Seina ma Solomona, na visiringi ai fo e se tusitala mai au sitalia le fionga le taitai o le tua ngai, e sona fina ngalo le telo fea ngai ngā sao sia masainia, e ati na e te tele sa whaia le malo Seina mo Samoa, pe leo no o Samoa le tūlanga o iai Solomona, e pe o na tala noa ina isi atunu o te tele, ai maise ne usila ma au sitalia. Pe tai, na tali le fionga tu le epa sa ile le malia le ngoi, e le ise e se lava saina mai le fea ngai ngā sa o siam Samoa le awhi se lau fitu se fulma le lima, au tula I mai tupua tamasese mea ole le wha, o le fisoa swani leo saina I le tūlanga tau le ati nae, ai reo o mailo na malosi, e tūlanga ma whaavai o le malo tūto tasi o Samoa, e whape nā fo I Samoa ia saina. O le saunuanga fo I le tamaita I pāne mia le whailua inga ma le autu stala, o mata opu newa fōlinga mai wā liali mai eini whainga ese atua saina I atunu o le Pasifika e lato whiangainga, e whainga tā tele o na avatu se manatu I se atunu e to tasi, se I vanga na aile tu whaata si o tā sanga mai atunu o mo le Pasifika, o se whainga mautu le mamalosi, e iei le wha moe e mawhai e on tau fia le apa mai o ni atunu te tele, e la tau te aiaina ni atunu o lai te le Pasifika. O se tasi o tungalunga wai le au whai pe se nese whalita le maloi le atunu, pe hao ina toi te tala tua oi wha avao maloi a au kuso. O no nisi o tangata whai ngā ruenga na wā ea mai a lātou ngā ruenga, no lātou tutongi na ine a lātou wa awa onga le Universitea wa o Samoa. E mata aupo le si tia leo le malama ma le tomai mo le au o nanga whaafale tali malo. Ai o lea ua malanga I atunu I whafo I ngā ruenga whaawai taimi. Sa iei foi fiso soani ma le malo mo I lātou I na vae le urua I taimi e na wafatoa a mata o na iei sa moe tūlanga o loka o puipuinga o le whaamai o le COVID-19. E a o onga fua I l'Universitea wau I papa ngala, mo le whaalau te leina lava o lea to mai. Peitai, o le toa telo I lantou ia, wai atunu I whafo I ngā ruenga whawai teimi. Peitai, na whaai loa tuatanga loa Joanne and Dale, e sili atu le se le niolo o maua I lantou ia mai ngā ruenga whawai teimi ma si teimi pō, na I lo se le ni sa o lantou maua le tausanga atoa, a o ngā rurue ai I le atunu. O lo whātau ua tuatanga lo le Paul Kalamene o ngā ruenga whaawai teimi atunu I whafo, le ua manui ai le tele o ainga, e lalo o le taita inga o ana fo I Paul Kalame, mō tangata Samoa.
Ua fola sia le te fono le komiti whaapālemene no lanto wilo ina pili e tolu, e ala le ese senga o kopi e wha, o se sasi ma se wha le tonu mai le ofisa o le fono, wa afuai le wha le tonu. O le mata aupo fo le nei na wha alia iai se fina ngalo le taitai o le tua ngai, o la lanto no fo inga lea na wha ofi e lea pili mo teu ngol tula fono, o le tula fono whaamsinonga whanua maswafa lua afe lua se fulu, ma le pili o tula fono whaavae lua afe lua se fulu. Wa uma ia lo ia silika wai pa lo sili le mai a wa ia ko kasi moe ale la ko ile a fiai le a ko kula so ai ka ma suinga ia fa o ke uma mai kala ngo ia ile mauta e ka o ma fa sa le voila kusialo ia wai le lo ia silika wai ia ko me ia ele kulafo ma kai sa ya se fe kuya inga ko para fa na mai po se be vo la pe sa o ale nga ma kwa ka kimwa ele ka kai fo ele nga li po le kai fo le ya ngai le sui fo ka lai le o man ta ki no mai ta na ngai nai la pe on ta ra wa mai foi la tu fa malu o mo fa malu mai kai sa o mo yele la for e le fo ma fe kalai o la pe la fe mal la foi la e o guarda e foi la pe e le o mi la pe a fiai a quanga la fo a substance e le o a fiai substance so la fo E su e ngal komiti whaapito no lanto mawai. E le muli ta ia le official fono ta iala, e ala I pepa whaapito e whaatino ai le ngā luenga, mai manino fo isu e nga, e iei nisi ta ito atase lau whi ngā luenga le official fono, na mana na o tu iai te tonu nisi uswinga, mai mea na pasi atu e le pāle mene. Ma o tu ina tuai le fautuanga mai le komiti whaapāle mene, e na ia whaasolo muli swinga ia wa whaia le tula fono, ma tu inatu le ofisa lo ia ma le ofisa leo moa lātou suenga, ia I lātou tonu na whaia le nei ngai o inga. Ai le saunoanga le fionga le te fono le komiti na wafola sia le reporti, o I lātou umaia ia solo ia ma le au fue. O tala ia mai sa mo le whai ungol nei vaiaso, manuia lu tātou tino, whasoi fuaia. Talo flava le whapoponga momo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le asotolo ioni lua a lua. E atangia mai le ono ato atoa na whaipa ango New Zealand ma le United States o tanga wha militeli. E to saimas wha amtalanga se tasi o tangata yeito mai ia mata upo. Sa wha laulo ina atu no ue lua se pepa o wha amtalanga tu wha tasi. Ina ua mai ailfon tangal tu mai taipale mi Jacinda Ardern ma le Bristol le United States of America. Ile tai o le solua e au fiele whaopopongo le ngā lulu e whaatasi mo le puipuinga. Safi nau le vaenga whaopwhai le green i le mālo. Ina ia whaamatala po a tonu lava mata upuia na saini ai o le tali tonunga o Paul Buchanan. Pio na i sauno i lunga leite o New Zealand o ni mali lianga ua mai atu. Ia sa whaalau tele a tili i ele tau maungo malo e lua peitai ua wa ai ele lata tili o New Zealand i le United States. O le siti o le ngā lulu e whaatasia i o malo e lua, o le aono wa ai ele whaatinonga le matanga luenga o le puipuinga o nisi ngā luenga. Ma polo kalame ngā taifale e fisosoni ai i a Washington e. Safa le Ardern ua i o ele United States ma New Zealand e filifili lava e malo o le Pasifika lo la taulu manai.
Ai ole i tu e mata i tu wina o le whaalau te lengo i tu le leo Pasifika ma ia i loilo e tai o le Pasifika ma ta upo mo i lato lava. Na whaalia le whaipulo le National Jerry Brownlee e te le tu le i tu sai le United States mani usila e pe o whaamanianga i whainga whaatemo kalasi pe tai o le lalangi o suinga o tātou iei nei e te tauana ngā lulue malo sina ia whaawawai ia tūlanga masani. Watu inatu ile palemene ile vaenga whaupwhaya Māori se talo sanga ua mai ona sainia le tu samalto fitus fuluafi o tangata. Ina ia suia le ingoalo i o New Zealand i le ao te aroa. Na amataina le Paul Kalami o saini ngā lima le vai asolo ngana Māori i le tau sanga talawai. Sa ta ue debi ngare ua peka o le vaenga whaupwhaya Māori. Wa whailua mai e lea saini ngā lima le mana na o tangata ina ia whai se swinga. Na ta ue e rawiri Waititi e le whaapeo le aieni vaenga o le atafi e sea pe suia i fo i le atunu o ai o le toi whaafo i o ingoa na amatamai ai nei lau ele ele. O ni usila o se ingoa ne valani mai le ei masona pi itanga i tangata whenua e peo na ia saunoa. Na ta ue le teitai o le National Christopher Luxton o le ingoa lea ua whaatu mai le saini ngā lima o se mta upatau tu la fono whaavae mai te tau na aluanga i se fesili whaabalota e whaali uma i ei manato le atunu o po se referendum. E ta isful tolu i tu lai whaingalwenga i awe pasi au ke lani whaatu mua vanoa o na ole le lava lau whaingalwenga ma sao lātou whaalia e whaapea. E mo omia lātou whaingalwenga o na matoa wa ai tutoa i le tūlanga le o tutongi whaapea fo i tūlanga o a lātou ngāluenga. Sao lātou whaalia le teo New Zealand wo isi a lātou o whaingalwenga i whaongao lātou tomai i le venga o loli po le upa o na isili atu o na te le tutongi mana whaalia i whaamaumongwa fōwi o whaalauloa. E whaapea o whaafitauli e tutupu i taimi e whaatala noi ave pasi ni ngāluenga e lena o se itu malo e tasi o lo o awhia ai ole atuna o atoa. Na ta ue ave pasi ngālulu e moni company e fitu i e to o te leile au whai ngāluenga molwhela ua inga o ke lani e whaapea e le tutusa matulanga i e peono fo ina atu e tāmaki makaurau i ala tau whaasalaunga whaapisi nesi. Olo ave aso malo lol whaululunga o Talafogol TVNZ mamata upi mea o tutupul taimine Paul Urisich a o whaanga solo ilo ilonga al TVNZ il whaafai ngalu e nganga o tangata. Lima aso umvai atun whaamawai ai Kamal Santa Maria maili TVNZ ele i whaisa whaalinga al company i ripote whaapeo le whaamawai ngā Santa Maria ua whaia ina ubamai a se whaasia i nia mionga le tāla whea ngai. Na tā ueni tamai taisa ngā lulu e whaatasima Santa Maria le Al Jazeera e eni upule tāla whea ngai na lafo ele li i whaasala lau. Sala ngani atunga lunga i winga i le awala na whaanga solo i whaatal noanga lea nei u ina maua i Santa Maria le ngā luenga. Sa ngalue leo lo whaaululu i talafo i le Al Jazeera au le ingalue le TVNZ il tau sanga lua whilo sfulu ma ua aveneo na somalo loa whaanga solo le ilo ilonga. E to sfulu lua ni tangata na loka ina leo ona uni ngā yo inga na whaia yeipi tanga ini kengi i pakuranga i au kilani le fiafi o le asotofi. Sali po te atu i leo ni ngā yo inga Sam Salumia na iai mani whana i Swan Crescent. Na awai leo whaupe ngā ina whaapitoa e tali le wala au i lea mata opo. E lua ni ta wale na tau mawhaini tangata na e sosola SAI beitai na tau fia leo. E lua fo ini whale na sueina maloka ina ile to asfulu lua. E le ini whana na whaapapa masai e fo ilitali tononga. E le isa tūlanga la mati o le atuno o e o mai le taiminei ona o lea mata opo. O tangata e le ni papalangi e fōlinga mai e wha manu alia e leo e tu saimale i unga ni saili linga le suenga te leo o whaia i le wha ai tu awa leo i New Zealand. O le ilo ilonga wha atoma oti le Understanding Policing Delivery Project na amataina ia mati il tau sangatal wai. Ina usueina leo ona olo la tau po eina o aton tupulanga Māori e le solito la fono. O le isi tamai titi e tolu i tupulanga na po eina leo ata i mastone e ui le isi tasi na whaia solito la fono sa ta ue whaapea. O se tasi o le ainga o John James Carberry o se whaia o le whea ngai Waitangi sa ta ue Sir Kim Workman le na ta iulu le komiti na waia ngā luenga o se tūlanga le tele le waia tu leo o lo nau e awai le suenga ma e yelo na manato. A tonu na ole paulea o se la le malo walau tele la lato ngā luenga wo iai
e fofo ai whaafita aulia wa tula i mai. O le tulanga whaingatau lo whiangai nei, o le wholasia leo ni awala Māori. E whaonga i o lātou lava to mai, ma ia whaia i se awala i no nofo le iai tangata. I whawhata New Zealand, o le asolulu na saini e le presidente o le tino o Mexico, se tu la fono e whaasai na iona tu whaatawina sikaleti e le tise po e-cigarettes e whaawa wai le polisi le malo i le tite e le vaping o ke tau politau sangatalwaina whaasai na i Mexico o na tu whaatau watu i te tono le tino o masini ulaula masai e lavan tu la fono na whaia mua e pui e tangata whaatau mai leo e whaatau sikaleti e le tise e uia tu la fono aina liputi e whaapeto o tele tangata Mexico, la tau te aveina atu whaanana, ni vaenga sui mawhawhanga i vapes, na whaalia le lefia fiol whailau tusi langolango le soifo maloloina le atunu i kampania ngau sina ia o loa, ia la tau fulfulanga i whaapesa o le mule vaping, na ilo le ula sikaleti, mai whaapea o se pepelo tele. I whaamamunga lea malo petu sama le 5 miliona tangata Mexico, pe amal whaatasi, wana o la tau whaataitaina le vaping. Wai ule whaamasinonga le na tulitule le totele i le lalulangi i le vau Amber Heard ma Johnny Depp o nisi e ngā lulue ma autu ia tati whanga ma ua tea ele o tueno nofo. Na mawele i unga sa whaamania ina Heard i le 2 miliona tala Amerika a 10 miliona tala le atoanga le talusanga Depp. Peita ina ta ua selo i o mta uptau i ai nga Brentwood e yeini vai ngai lo tau sisi alfa amsnonga e tutusa uma ila ua le tau whaaleanga e tusa i malfa i unga alfa amsnonga o mai ai se wha amsnonga na whaasala la wina le televise ma o le whaanaunongo Depp ia mawhaiona fisosoani e tui whaafo il tūlanga maulungo lon tangata i atati whanga. I ta alonga, wa io e ina le malilianga pito sile ona tele ili tala whaasalpito la langia New Zealand, talo mai le lua tausanga, o vevela whaafia naunga mwhaatala noanga mai uni whaito malo e lua sifulu ono, mai valu sifulu iwa sa langolango ina leo fole Silver Lake ili tasina titee. I se fono whaapito na whaile asoa nafi o kilane, sa malilia iuni na ia talia le malilianga mal company whaatoma oti Amerika, e tu inane aile vao le lua selau miliona mal tolu selau miliona tala ele kalapula kapi. Sa iei nisi o vaenga le malilianga sa le ngā wai iai isi tu malo e au fie ma o kilane o na ielo lātou talitonunga ele o lava la lātou vaenga atu pe mawai. Whaatustusai tangata ta alo whaapolo whesani usila na whaamani ele unile la kapia ni usila le asoana nafi e fitu tesima le 5 miliona tala o le aluanga e kalapula kapi. 2 miliona tala ile la kapia Māori ma le isi 2 miliona tala o le aini vesi. I uni whaitu malo mai le 2 miliona tala o le Universal Company i le lakapia New Zealand. Sama umia mua le fitu 5% le palo taile asoana nafi. Ina ia pasia matalia ina leo fo Silver Lake speitai o le malam la mango le One News. Sama umia le autasi o le selau pasene o e palota e tu sai mastan sanga le Silver Lakes. O le tasi le na titee. Sa lava palota na io ina le ofo na mawhaiona pasia ina le mali lienga. Tala fo wia ma le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Ia whamanol tau ata i leua sifunu vanu minute ua te nele vanu tautua sifongo le laumua tale iwa to e whafonga telefou. A whare iwa o le tātou porokalami o tala laurungo le vai a solo. Manatu e te tauna lau atu le lisi o le tātou manu Samoa. Le la tau vai le tamilisanga lea le ipo le Pasifika. Whai e suva i fiti pe tali malo a ele uni la kapia fiti le tau sanga le masino Iulai. Ia, smen whafonga. Lisi nero tātou au le manu Samoa whiriwhiria le whai aonga. Ia o le laina i luma. Ia la atlau atu ai ngoa o tama. Ia manu ue o mai ai, ma le fo le nā e siri fia ai. Ia fio angana tu tama whanau. A ki se yuli, pata fale la tai, ia masapu nawa. Ala manda motunga, sa tawa, ia masa napu. Andrew Tuala, le fanga masapa pali. Chris Vui, Foailunga, masa asa ai. Fritz Lee, solo solo mawailele. Henry Times Towers, tafanga manu, ia masale au mua. Jack Lamb, malie mangata iwai. Jordan Taufua,
ne yafu masala ilua. Kalolo tuiloma sapunawa ia malalovaya. Mako fepuleai o mataututa malamangoto. Michael Alalatoa kapteni lea maile nuu fasi to uta ia mamatatufu. Michael Curry o Vawala mafato ia. Raymond Niwia Saipipi masa napu. Sef Fangase o Paya Matuanai. Samuel Slade Sapunawa Mavailoa Palauli. Seilala Lam Malie Mangatai Vai. Theodore McFarland Moa Masale Lolonga. O le leina itua AJ Alatimu wa Vao Mafenga. Au vasa falealii le tongo manganga ifo le fanga. Tianklo le wila ngata ivai mafanga lii. Tani toala loto fanga mafale asiu. Tanken pa ia aua satu pa itea mamutia tele. Ed Fido no fualii mapaya. So vai Eriatura Enari vayala manofualii. Henry Taefu Samatau masi ufanga fale la tai. O Jonathan Taumateine no fualii masata puala. Lo langi visinia afenga sa faatoa ilefanga. Ne ria fomai mangiangi le puyai manono tai. Le puyai manono tai ya o Nigel A. Wong Alafua Mavayusu ia malesunga ya Rodney Yona o pata fale la tai maiva. E faisito o tele o tamaia ua whiriwhiria le tātou manusa moa mo le taimo mua. Ia e toa se furu wha tamaia ta alo le Moana Pasifika. Le ua whiriwhiria le tātou au i le tausanga nei i le ipu lea a le Pasifika lea e whaia le masina fau. Se furu mo le wha tama le Moana Pasifika. O nisi o li ia u te vavaia i nei e selma nei o piki le tātou au stama le o Jordan Taufua. Toliu fo Jordan Taufua le na piki lo Blacks. Ai la vea lo. Tui lo le Jersey lo Blacks. Ai le ita alo. Ia na ofu el tonginga i le lisi a la vea stama le maua i lo so na avanoa ita alo. Le ala o piki le tātou malusa mo Jordan Taufua. O le isi ali i lea sa i longa la ta alo le tātou fitu o New Zealand Fritz Lee. La o ta alo i falani. Ia o la e le le al ta alo Fritz Lee. Le ala o piki le tātou au. Ia, pe o na inisi na o tama o le ute vai atu i ute loi inisi o lo mai tau mei le atunu. O le fua, o le mai tau atu le au nei. O le to tele o la wali ine o lo ta alo supala kapi. Ma o te tonu o le mafu anga tonu ale na faa vai ai le au le ala Moana Pasifika. Ina ia maua ia le hava noa o tama e ta alo ai le la asanga le o le supala kapi. Ta pena ai lo mo le au le ilunga atu. Ne ala ua maa na fua mai. Tau mawhainga ia ale Moana Pasifika po le fuafuanga lea New Zealand ma Australia mtātou. Ma reia tele lau. Ia o nau wawai atu lo le aso ta alonga mataimi. Ia ma reia fo ilo tau silfia. O toi whaneva yaso na amtalia lo le o le ta amlisanga i fiti. O le aso lua o Iulai i le tasi i le au li ta aloa i Samoa a Samoa ma au se taria a. E wha au o le atau vale ta amlisanga nei. Le aulo na lua Australia po le Australia a ma Samoa ta alo i le stona i le solua o Iulai tasi i le auli. O le afo le tolu i le afiafi o le ta alo i fiti matonga. O le se e mai lea i le ta amirisanga lo na lua o le aso iwa lea o Iulai. O le ta alo i Samoa matonga, ta alo mua na Samoa matonga, ta alo lo na lua o le ta alo i fiti ma Australia a. Fiti ma Australia a. Ia, ma le ta alonga whai u la so sifuru ono Iulai. O le ta alomo mua tonga ma Australia a. Ia, o na tawalunga ai lea Samoa ma fiti. I le so sifuru ono Iulai. Ia le lau mautu mai. O le so lua Iulai. Iwa Iulai. Sifuru ono Iulai. O aso ia le ufatu ulanga mai. Ia, o le ta alonga lea le Pasifika. O le ipo le Pasifika.
Wharia mai le tete i whono lakpia la langi cerebral palsy, lo na fia tele ina ua toi fo i mai le taamilisanga al Pasifika e pe o na polokai ia ona o le whamai. Le alai whoringa mai e le o toi tau wā mai e le whai tūlangi le au Amerika, o Kanata, ia mara o Japani, ia ale ana al wha au le o tau wā i le tau sanga nei. Mā rei tele, o ta fia lava o mai tau atu i le lo mai na isi tama ia sa ta alo foi i au ia Australia ma New Zealand tatou au o ringa mai le o afia Christian ale li fano e le tatou nunga lope te ua vano al fai ngole tau sanga pe a fai o tiai wanga va amol tatou au o le isi ali ile o te va etu ile nisi ile sua fai a tanken pa ia aua le leifol ta alo tama le sa ta alo ile au le Reds te le lola po feo ta alo le te minei ya pero tatou au atona lo langi visinia sa ta alo le fitu ni usila ma ele lei fo ta alo le tamalea ya le la fili ia ta alo mo Samoa tani to ala tamalea Hurricanes le o piki le mo Pasifika le wa si fo ilo na limba fia ta alo mo si tatou au ma nei ia le ile o enari le tele le afal tamalea sa ila lo Crusaders piki le mo Pasifika ia alela ua fili le tatou au ia ma le tamale o Jonathan Taumatene. Te mana tua le taimi le sa foi le ngoa ua le toi ta alesta mo kan fo tua li ia whano noa tatou va pena le toi tatou afa. Ia le ua maila uli ia ta alo supala kapi o le matua le ia le ala ua pare. Te ila wale tatou nunga o le ate le wale swinga o le tatou manu Samoa. I tamanei o le li ilo se whaangase ia e ta alo le au le Reds i le taimi nei prop ma nei fo ile piki stamalea ya o ile se uri ya pe fo ringa mai le ia ma se tama sa mai sa mo o lisi le tama umale ta lo fafo ya ma fa yo o fa sa o ina tu de tala nice time pe a fa ye se tama mai sa mo o fia ele tatu au ile au la vale mo Pasifika se fulu fa tama ye piki mal mo Pasifika ta lo mo sa mo ai se fulu tolu tama mal mo Pasifika o piki Tonga e le ia sua fore li sa mole o levi au mua e po li vai au mua ia le no pola o tau filo blacks fa pe au o le ia le li lo ingo le li si o tama ia tau favor se fulu rua mas futo ia tai lo ia au le no pe te ua lau mele blacks po le stemble vai so le po no tua ia tato i lo ai ia o le fia na nei le ma dai fu fa te atu no ta lo ta longa te min nei Fasolonga leo ta longa o quarter finals o le Super Rugby o le tausanga le nei o le pona nei o le ta aloai Crusaders ma le Reds ta longa le fai au kilani o le ta longa fai au kilani le fitu na le fiafi o le aso ta o le ta alo le Chiefs ma le Waratahs ya o le aso ta o i le te o le afa o le fai le fiafi fai le ta longa i Waikato o le Blues so le ma le Highlanders, Blues ma le Highlanders, e o le ata alo i le pōtaiao i le fitu i le fiafi. Whai el ta longa i runga i au kilani, Eden Park, ia ma le Brumbies ma le Hurricanes, whai el ta longa Canberra, i le iwa wha lima i le Pōlesto. Na, i lona winga, ta longa nei e wha, tonu ta longa i whai e New Zealand, tasi ta longa i whai Australia, na nei Crusaders ma le Reds fai ta longa le loa kala estete le fitu le fiafi ia o tae au le afon fai le fiafi Chiefs ma le Waratahs i Hamilton ia le pōfo ia tae au le fitu le Blues ma le Highlanders i au Gilani ia ma le Brumbies ma le Hurricanes i le iwa whani ma le pō tae au ia o le whasolonga na ia o lo o iai ia ta longa o le Super Rugby o wha se atu nei ta longa o finals o le au nei al Hurricanes i leo whaino mai, ia warta alonga le pōtai au. Pōtai au le iwa wha lima le pō. Ia o le leina i tua, o le fulpeki o Charles Morby, sfuru wha Julian Savea, se furu tolu Billy Proctor, sfuru lua Jody Barrett, se furu tasi sa Lesi Mariasi, o le numero se furu o Aidan Morgan, o le afa TJ Perenara, se laurima sfuru e ta longa Perenara Super Rugby i ta longa lea.
Numero valu adi sa ver kapteni. Numero fitu tu Belesis Kirifi. Numero 1 Blake Gibson. Numero 5 Lima. Isaiah Wokalewere. James Blackwell. Numero 5. Props. Owen Franks. Te Vita Mafileo. Ia Malhuka Dane Goals. Leo. Safo Omua. Obori Rekete Stones. Tyrell O'Max. Caleb Delaney. Brandon Yose. Jamie Booth. Ruben Love. Mawes Wuzen. Ia la watoa na tatou au le taalo le fiafiana. Nei le wa fa valu. Ia o le atasta tatou pese fa fianga o le tai au si fongo le mua. Ma lo se fo mnuia fa va wa inga mersunga cherry. Salumana ielele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao Wafa'ava no aina ilata feilo a inga Malangona ai ole mafana fana Esa olava e fa'ava baudava a inga Beata to mafuta fa'atasi Via ile tama o ile langi Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba elona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga yaso ole fa Mafutanga ia fa'au Mafusia i tato i le thela fani Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Alle sili ese O lupe salva ese A ua fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi anelona la oh yeah le Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba elona fa sino manga Emana tua pule, aile emana tua fa'ala o na ole ngana. Lo na ta inga ia so ole fau, le mafutanga ia fa'au. Mafusia i tato i le thela fani, ala una talena. Tutu fatasi
Sara e lumani e susu e lona faa malama Mato e vava i lona faa sino manga E mana tua pule Aile mana tua faa leo O na o le ngangana Lo unau nau ta inga I aso o le fau Le mafutanga I a faa Ia o le rangana o tātou porokalame so o le whau pe o foi tau foi masane tātou tunu. Ia o le aso le nei tau lunga le whamana tuina o ngana sā moi tono whalwhenga luenga tono a onga. Ia le tau tua le siufonga le mua e tau sanga a toa e whatau ai le tātou ngana whape foi tātou e kālesia ma tu tono o tātou a hinga. O le mau e tātou tolu fau le toa ngao ngao le whenga luenga a pasi e ukilani. O le whawhita auli na e tūla I mai pe ale le to tongi. Aua o le atou I e ilo ina to tongi o ave pasi. Ilo utal tonu ngarawa. Ma nei e leo e ma o ave pasi ilo te ilo I le whaingo fia ngā luenga. O upu matala ma le whaasea e lafo ina I tātu tangata I e veina pasi. E leo ni mea whaingo fia. Ia le ngata I lea. Ia o le ngā luenga. Ia o lo whiangai mana tau. Me le whamalo I ave pasi umalava. Ave ta vale lo fa yenga luenga le lei ma lo de tua so se o le vanga o le tala le tu fi fa mtala tolo o tala mai le pepa Wellington ma le tua so se pepa po so se tala lava e u tala mai se pepa so se atunu o o le tala pito sili nan ta o le na fo yaso o le vai yaso le nei le sa tala no tu fo stasio e kalisia ia e mawa e tele ia tupe ia po mea tau tino al whaifi au malon whare tua malan whanau. Le loi kale estete e leo se kālesia Samoa. O le pepa foi lale so e se foi le kālesia lea. Ia o whaifi au e toa lua o le au so tama na la whawe ina le kālesia le arise. Ma le tua o le tala leo te whai atu o te le o whaaleanga ina le kālesia o leo te whamtala tu tala le sau le pepa. So se vaenga lava e ta ua le suafa o le atua tato umalawa sa mo ke wisiano tau te mafau fau le upo le lofa ma le upo le amio tonu ia manisi lava upo I whamatala ili atua le tato te tonu ia o le lofa o le amio tonu o mea moni ma mea amio tonu e whai ai I le whaati nonga e tangata la tu te whaiere ngā luenga le atua o I nai tu ulo I eri whaamisi nonga le lalolangi le mai tau mai pe tusa ia ta iala lo ta ina I ngā luenga ma le e kālesia le a kewisiano. Ma ta iala lai whai ia la tau fo ngā luenga. La tau te mai ala la tau fua e fua I le amio tonu le kālesia. Pe tusa ma le fua la e fua I le amio tonu o mea whai ala langi. O le mai tau la lea tangata ntusia le tala whapea. O le auso le nei na la whawaina le kālesia le arise I le tausanga lua whema le lua. Na whaavai Wellington e taimine I le ua sifulurua na la I New Zealand. Ea ua manuia le tau mawhainga le auso nei lua afe ma le lua. Na whaavai I Wellington e le ua lua afe lua le utato I ua lua sifulu la tau sanga o le kālesia. Talu aila so enga na whai e ila tau sa lo lotu I le kālesia lea. Ua la tau o ese. Ea onna o le la tau manatu e le tala whea ngai le vainga o la tau e whaifi au matanga tau le lotu. Mai ero te ia le kālesia le nei le arise. Ia onna o latou whainga o tangata whainga luenga le lotu e le tala whea ngai mata iala o ngā luenga. Ngā luru e fuare to tele. E whape nei la. O tua ingala ia na whaatala noa roma so e su e televisia ni usila. Te minei la le la ua wha maa vai whaifi au e to lua ia. Sa la wha vai na le lotu. Alo ye lava o isi o la tiuti o lo whai le lotu. A le ua wha maa vai mai I la to finga trustees a le kālesia. O le au whai o le tau atoa o la mea tō tino le uso le e ono miliona tā la. O le uso le sua whai a John ma Brent Cameron. Whai. O le isi lali e tolu o na whale o lo iei poli rua lis whale tastesi ma le 5 miliona tā la tau lisi o na whale. Le isi o na whale lo hate iwa se lau tolu sifuru wafe le tau. Le isi o na whale le lo kala estete e valu se lau lima sifuru wafe. Tolu la whale o le isi li. Le isi whaifi au le kālesia lea. O le isi whaifi au e lua o na whale.
tasitesi ma le fitu miliona tālā taulisi o le falela i fia Cashmere i Hills i a au le isi o le fale i Queenstown tasitesi ma le 5 miliona tālā i le lo i Queenstown. O le la ua saua i le pepa i le tae au nei le vaenga lea. E whape nei la, e le o iaini i lalo lava so enga le na whaia i whaifi au maola tutongi. I le whaiunga o le tausanga o te sema, tolu tasi tausanga te nei. Te sema tolu tasi i luafe lua sifulu. O le tau atoa na alu de tongi ngā whaifi au matau te whainga luenga e to lua sifulu o le kālesia lea. Tasi tesi ma le 8 miliona tālā. O lona winga e whoringa mai pia ma le iwa sifuru afe. E le tongi o le tangata e to tasi. Ai fuala ia e tele tangata e ofo fuala o lato teimi e ngā lulue ai i e kālesia. Ia na le paui o tangata e tongi na lua sifuru. E le o ieila se vai o le tasi tesi ma le 8 miliona tālā le pia fia le tongi e whaifia au to lua fia tongi o istangata whainga luenga. Alonga average po le vai tu saina o le tupele i tangata e lua sifuru. E iwa sifuru afe tālā e tu tongi e le tangata i le tangata e to tasi tono le tausanga na e lua afe lua sifuru. Pe o nisi na vaenga e avatu. I tu tonu afa mo maunga le kālesia nei lua afe lua sifuru se fulu tolu miliona tālā na tupe maua. Tele lava o tupe maua e mai donations po me alofa tangata. Sifuru tolu miliona tālā na tupe na maua lua afe lua sifuru atoa. Ia tu sala sifuru lua tesi ma le tolu 5 miliona na maua donations tupe me alofa tangata pe fo tātou i kālesia Samoa. E lau sene po lau taulanga le lafo le sa. Se lau ono sifuru fitu afe na maua mai tutongi o pili a onga wa e whai a onga le kālesia le nei. Se lau ono fitu afe lima se lau tonu lua tālā e maua mai rents. Wa ia lato properties po lato mea tau tino lai nofo mau tutongi istangata. Ona tu whaatasi leo lato tomawa inga ia te sema tolu tasi lua afe lua sifuru. Se furu tolu miliona tālā. Ole telo lato tupe whaalu e mwhaina o atu tastesi ma le 1 miliona tālā i lato au nanga ese. 2 miliona tālā e whaalu fo isi au nanga 5 miliona tālā e whaalu fo isi lato au nanga lono winga. I le mai tau lato ntusia lipoti o la mana ia tupe whaalu ma lato tupe maua. Ea o aseta atoa le kalesia nei sifuru lua ona la laini usile. 2 miliona tālā. Peo na whai atu na whawaina tausanga i luafe ma le lua ese auso tama. Ma na ile whea ulo tālai. Ia e o le mai tau o lau langi ma lato whamasi nonga. E iei le fua i le ami o tonu i mea whai i tu tonu whaale lau langi nei. Ia ona mai lo lea o le fua nā fuai. Po ami o tonu le whaate nonga i kālesia kiwisiano. O le whainga o ala tau fo i fuanga whapea. Le lau wa whamava e whaifi au i e lua. Ia mane la tupe ua maua e 1 miliona tālā i la mea tō tino ala i la whale 5. Le ili whale nei poli rua e atastes ma le 5 miliona tālā le tau le whale lea. Peo le tau ona i vaenga i e fisosoani fo i lo tātou o tunu. Ia ona i ei lava le fua i po ami o tonu le whainga o me whape nei. Mo le anga i lumane te ua whaina i fo i pe e ua o le tala monia leo te musu o tu le tāo nei. Wa o ina tātou whanau. Wa tama maita maiti. E mawhai o na lato fisiringia. Le ao ina o tupe i e ao i whalapitonga tātou Samoa ma tātou i kālesia. O na lato fisiringia. O na tūla i voi leo lato istaimi. O na whai leo lato whaamsinonga. Pe o sa o le whaatinonga ma le whaonga ina tātou. O tātou la, o lea la veli tātou mawhauwhau o le tautua ina o le atua ale lo tu e tele vaenga i whaalu i tupe.
Ai inta mai ti fatu ese fa pe tato ekalesia tula i mestemi o iluma o inala. E ono o imta upu fa pene le Miriam faisa ili linga. Ma ono sau ese ekalesia tato ise pepa ise aso iluma. Ia, non fa pena atu e fa amatali atu. E o le verso le nei na matala no to ilisi ekalesia iwa miliona le. Ta mau ainga le fai auto rua mo le whanau. Ekalesia le wo ese fai auto rua e ono miliona la ta mau ainga. Walu sili. E ini ngā luenga tangata ne e o e whai ngā luenga e mawila to tupe o le tali. Le e whai ngā luenga lotu, o le lotu. E tele na umai na tupe donations ma le loto fo wai o tangata e lai taulanga. Sfuru wai. O le sene, maisi awala o le peleti. E a manatua. O le awala i o e tangata e la fola to tupe. E mafua mai le upo le atua ina wala au ngatu. Ai tali mai tangata e lo nato wola whai taulanga. Ai o lola na whamasino e lau whaasala lau ia ma lau ia e tusia tala ia. Ia ona vane pe ai aila se tangata o tātou e kālesia. E alu ese ma tātou, e alu tau i tangata ia le mele tupu ia tātou. O nala le po le enwha manatu o toi foi. Ia i tātou umalawa e tautua na ina ia whaamau maulelei, ma ia sa o le whaonga ina ne te ua whaina i se kālesia tātou. Ia o le tala tuna le tai au leo tois fulu minuti o le tala o le iwa. O le ita wha moe moe. O le tala leo te whiwhai atu ai. Te whanau noa e lava nule o Amerika. E se le vawe no whtanga whio o tangata i whana. E ile sa ta auto le whale mai sa whailo na ta utonga o lona tua. E o le maula le ile leilo na tua i lona ta utonga na whai elis fo mai nai Oklahoma. Saulo le ili a solulu au nei le aso tofia Amerika. A solulu la le vai aso ale nei. Po le vaso elente nei. Fa tau le whana. O le ala na alu sa o al whale mai tu loa. E fa o le o til fo mai na whaino tau tonga. Al mena o tupu. E alu atu ili whale mai. O la ia i stanga tavu ile whanga luenga le whale mai. E isi teine le tali telefoni. O na i fo mai la efe wa i so le whaila tu ngā luenga. Tanga tama mai la efe wa. Fa tangata na fa o ile maliu lima ia. A o lona fa moe na alu e turi loa ma va aile fo ma ile na whaio lona tautonga. Ile leilo na tua le sa whaile tautonga. Se le tau i masui o ni tangata. E pola hal mea fo ma e whaio la sa whaile lona tautonga e taun whaata di tali e ta ino ian. Whaftai le tua New Zealand Samoa Australia le me whapeo tupu ia tal sia lumanai. Ia uane tupu ni me whapea tatonga. Paki fianga le tai auto se furu minuti o le talo le ipa. Awezo vua.
sunga ya so fa mo mo fa talo fa na le tai au si tatu tunu malo fulau tau atai e o tau tua ne si fonga le mo tau le valu le pona nei ya wa me fo tatu fa nga luenga sui mai tute tu mo pe tatu por kala me pe ma sani ai ya e se tasio e kale sia sa mo na mafatia ya ukilani le covid na ngale lei e la le kale sia ne le arise mana to fo i se sia ki tupe lima feta la ngale ngale lei e lo fa se kale sia le pero fe atu e ye le fua e le fa tinonga ngale nga fa le lang yo na mai lo le fua e kale sia yo na tu la i mai lo le o fam sinonga le pero na utau lo a longo inatu ai o tato iai pe nei taimi o lo nga solo mai pele tunu o fa ma wina lo nato au ma fola ile fa mo mo tato di tio version te nei mele mo le 12 te tele la vai tau na to la ni se fo en tau no mana na fi e o ma tato fa sa longa le tina ya le mo fa longo wa ngale le mai limas furuta la fa te tele tina le mo fa longo limas furuta la fa te mo la fo wa ole e kale sia whapotpotonga le atua Samoa Johnsonville po le Samoan Assembly of God Church East Johnsonville for i male tolu se lautala so soni tato ni tio whaftai tere lava o le sunga le whawhenga Pastor Sione le asi male whaletua male ainga for i maile lua se lautala e tau ala maile tau whasiri ala e Simona se montafa lua se lauta la whaftai le sunga le whawhenga Sione le asi ya tu fatasi la fo ya le kalisia mal fo ya fifia lima se lauta la atoa whaftai lava lo to wanga le lei o le ifo inisio la tunu ulen long mani le tae hao la utu ulunga le tatu te unga tupia la to fo wai ya ma lo le anga le lei whaftai tele lava te lo net whanong long mai tono lo fale ma tono lo ta vale e talusia o ao ngā le tautua le tatu ri tio ya te oi mano ainga ia ai whawhitai lava le anga le lei. Lo. Le ua toi ona minute ona tāne o le iwa tautua le simfonga le lau mua ia le whau au nei tātou whawhiwhianga whi pese o tāpena mai tātou telefou. Ia le ua le whawhesi le so. Whailala utala o leo te whaitau atu nei le tāiau. Ona o tātou Samoa. Ya wa tatou mawal au wala fai ngofie le ave o tatou tupe i Samoa. E le tau mana o mia ai se te unga tupe le tangata la i Samoa. E ile li Australia sua fai au Robert Pell. O ia le na whaavaina le au nangane le ClickX. O le ClickX le la foi tupe i Samoa, Tonga, Fiti, la foi tu New Zealand, ma Australia. Tu so le lima tau sanga taluai. Na so ele o Robert Pell i lungo le valele malu i fiti mai Australia i fiti o le tupe nei tono langan ato e lua tesi ma le 2 miliona tala nei tono nan ato na mai o lunga la pepa o whamatalanga na ia tusi e lo i le tupe i lana ato e la tu i fiti e le ini masini i vo i e whapito e mawai tupe whapea e ana matua pesi le official tute pe to fia ena ia i le asona na e whaitau le tupe ala utamale pe o le wha moi o si uso nei. O le tau mawhai lea ina ia whawhai ngō fiela fo ina o tupe el Pasifika. Ia a tatou fua iai. O nisi o mori maua i la tau ia e whaia la tau company la fo tupe. O le su e vale. I whangale upu su e vale. Ia la sa o fo i whale tupe o no le mata ala la tau. I mei o tupe awala pio pio money laundering. Fa mai na le moli mau na stasio tina fai volan company la fotupe. E ta amilo lan ta vale anu e au mai tupe, le cash tino tupe mai la o lan fale tupe. Sa uno le anu le bank, e te uno le bank, polo kalo le bank lan te unga tupe. E sea, wale vai mai le bank, e tasi le tangata ai fies furu wafe tupe le mo te unu fale tupe. Mena le mana ye tato e kare sia vala tonga wala umana mautu le lei. A te ua tuale tupe le kalesia lua sifuru afe la wailo el tupe uman fai whenga la wailo tātou. A le tangata le ana company na olana te unga tupe na o ia malana savings. A le o fōr vai me oka stupe. Fi nau alva anga lea.
ina ia whaapasi loa i tua ia mo meo o sala mai a inga mamafa whare tupe. Ai tu mai lewa noi ave tupe le Pasifika. Ia, lela ua tātou maua nei. O le tupe maua ia le mano sa moa ia lai wha maumunga le tu whaitau ai. Ia, e mawhaina o atu le sifuri pasene. Ia, tupe a sa moa e maua le tausanga ia la atu ia po le GDP ia sa moa. E maua atu tupe la fo i fafo o tonga o langa GDP e lua sifuri pasene e maua atu i fafo. Wha maumunga ia lua afe sifuri whale wha mauina i. Waila le te leo sao tātou i fafo. Whaftai fo ngā luenga leia stama lea Robert Pell. Ia ilona whinau o tangata nei o tangata ia tamai tūna tau computer. E na mawhau whau ia isi awala e whawhai ngofia na ave tupe le Pasifika unoa. Ma le ui i to tonu o te ngā tupe. Po loka ilo e whare tupe ni sila. Ia le lau tātou manuia le nei ia. Ia o le taps band. Ma el besi le whawhoni tātou le fau. Si whonga lomua. O te tue whātana whātulu tātou o te nuu le whaai ungo le nei vai aso i aro maia o seisi whao poponga o tala whau mai Samoa.
O le malanga ta amilo le tamaita minister le vai fafa Australia Penny Wong. Wa fe ai masa mo le tae o le aso tofio le neiva yaso. Ma feilo ai atuai le au le malo sa moa, tui malele I whano va le toa soano vi le lua. Mulia ai le feilo inga ma le fionga le tamaita I pahane mia, le fionga fia me Naomi mata afa. Fa ai loe Penny Wong, o le au tu le malanga ta amilo le nei, o le toe wha amalo sia atili o le whia ngeinga le vao tunu ue lua, e le tūlanga of soasoani I le pui puinga, e meise o a fianga o tunu o le Pasifika I na ua a fia le wha mai, ma swinga o ngonga o le tau. Na visiringia fo il te maita e minister ya Penny, pe le iaise so o tanga o langa whainga malanga ta amilo le Pasifika, ma le malanga ta amilo le minister o le vai fafo le malo seina le fato afo iatu, a na tali te maita e minister, e amana ia tele le malo Australia le pui puinga moa tunu o le Pasifika, ai le o le aunga au tūlea o le malanga ta milo. Ai I le whailoa inga le aso ana nafi wa whaalawi loa loa ia e le tamaita e minister o le vai fafo Australia. Le toi o foina mai ai alo lato malo le isi va fau le sui o le na whanua lua, le na whaalea ngaina I lungo le a au I salolonga. O se fia le tamaita I pāne mia mapatipatia, le whaamautuina leo le manatu le malo Australia I le saunga le mu ma le pui puinga le atunuu. E na o lātou toi ofo le isi va fau, e se maile na whanua lua le fo isa wha mea lofa mai e le malo, mo le pui puinga o le tātou ngā tei whale. O le mata opu fo e loa fia e le malo Seina ma Solomona, na visiringi ai fo e se tusitala mai Australia le fionga le taitai o le tua ngai, e sona fina ngalo le telo whea ngai ngā sao sia masainia, e anti na e te tele sa whaia le malo Seina mo Samoa, pe leo no o Samoa le tūlanga o iai Solomona, e pe o na tala noa ina isi atunu o te tele, ai maise ne usila ma Australia. Pe tai, na tali le fionga tu le epa sa ile le malia le ngoi, e le ise e se lava saina mai whea ngai ngā sao sia ma Samoa le awhi se lau fitu se fulma le lima, au tula I mai tupua tamasese mea ole le wha, o le visoa swani leo saina I le tūlanga tau le ati nae, ai reo o mailo na malosi, e tūlanga ma whaavai o le malo tūto tasi o Samoa, e whape nā fo I Samoa I a saina. O le saunoanga fo I le tamaita I pāne mia le whailua inga ma le autu stala, o mata opu newa fōlinga mai wā liali mai eini whainga ese atua saina I atunu o le Pasifika I lātou whiangainga, e whainga tā tele o na avatu se manatu I se atunu e to tasi, se vanga na aile tu whaata si o tā sanga mai atunu o mo le Pasifika, o se whainga mautu le mamalosi, e ye le wha moe e mawhai e on tau fia le apa mai o ni atunu te tele, e la tau te aiaina ni atunu o lai te le Pasifika. O se tasi o tungalunga wai le au whai pēse nese whalita le maloi le atunu, pe hao ina toi te tala tua oi wha avao maloia au kuso. O no nisi o tangata whai ngā ruenga na vāea mai a lātou ngā ruenga, no lātou tutongi na ine a lātou wa awa onga le Universitea wa o Samoa, e mata au po le si tia leo le malama ma le to mai mo le au o nanga whaafale tali malo, ai o le ua malanga ia tunu I whafo I ngā ruenga whaawai taimi. Sa iei foi fisosoani mai le malo mo I lātou ia na vāea le urua I taimi, ena wa fitoa a mata o na iei sa moe tūlanga o loka o pui puinga o le whaamai o le COVID. E a o onga fua I l'Universitea wa o I papa ngala ngala, mo le whaalau te leina lava o lea to mai. Peitai, o le toa telo I lātou ia, wai atunu I whafo I ngā ruenga whawai teimi. Peitai, na whaai loa tuatanga loa Joanne and Dale, e sili atu le se le niolo o maua I lātou ia mai ngā ruenga whaawai teimi ma se teimi pōpō, na I lo se leni sa o lātou maua le tausanga atoa, a o ngā rurue ai I le atunu. O lo whātau e tuatanga lo le Paul Kalamene o ngā ruenga whaawai teimi atunu I whafo, le ua manui ai le tele o ainga, e lalo o le taita inga o ana fo I Paul Kalame, mō tangata Samoa. Ua fola sia le taita I fono le komiti whaapālemene no lātou wilo ilo ina pili e tolu, e ala le ese e senga o kopi e wha, o se sasi ma se wha le tonu mai le ofisa o le fono, wa afuai le wha le tonu,
O le mata aupo fo le nei na whaalia iai se whina ngalo le taitai o le tua ngai. O la lātou no fua inga lea na whaofi lea pili mō teu ngol tūla whono. O le tūla whono whaamsinonga whanua maswafa lua awhe lua se fulu. Ma le pili o tūla whono whaavae lua awhe lua se fulu. E su enga le komiti whaapitono lātou māwai. E le muli ta ia le ofisal whono ta iala. E ala I pepa whaapito e whaatino ai le ngā luenga. Mai manino fo isu enga. E iei nisi tai to tase lau whainga luenga lo ofisal whono. Na mana na o tu iai te tonu nisi uswinga. Mai mea na pāsi atu e le pāle mene. Ma o tu ina atu ai le whautuanga mai le komiti wha pāle mene. E na ia whaasolo muli swinga ia wa whaia le tūla whono. Ma tu ina atu le ofisa lo ia ma le ofisa leo moa lātou suenga. Ia I lātou tonu na whaia le nei ngai o inga. Ai le sau noanga le fionga le teitei whono le komiti na ufola sia le reporti. O I lātou umaia ia solo ia ma le au fue. O tala ia mai sa mo le whai ungo le neiva yaso. Manuia lu tātou tino whasoi foia. Tui whaatalo whaatol whapupunga o talafo me le siufonga le lau momo le ni vahenga o le tae au. Wa tu inatu I le pāle mene ele vahenga whaupwhaya Māori se talo sanga ua mai ona sainia le tu samal to fitus fulua o tangata. Ina ia suia le ingoalo I New Zealand I le ao te aroa. Na amataina le Paul Kalami o saini ngā lima le vai asolo ngana Māori I le tau sanga talawai. Sa ta ue Debbie Ngareo wa Peka o le vahenga whaupwhaya Māori. Wa whailua mai e lea saini ngā lima le mana na o tangata ina ia whaia se swinga. Na ta ue e rawiri Waititi e le whaapeo le aieni vaenga le atafi e sea pe suia I fo I le atunu o ai o le toi whaafo I o ingoa na amatamai ai nei lau ele. O ni usila o se ingoa ne valani mai le ei masona pi itanga I tangata whenua e peo na ia saunoa. Na ta ue le teitai o le National Christopher Luxton o le ingoa lea ua whaatua mai le saini ngā lima o se mta upatau tu la fono whaavae mai te tau na aluanga I se fesili whaapalota e whaali uma iei manato le atunu o po se referendum. E ta isful tolu I tu lai whaingaluenga I awe pasi au ke lane whaatumua wanoa ona ole le lava lau whaingaluenga ma sao lātou whaalia e whaapea. E mo o mia lātou whaingaluenga ona matoa wa ai tutoa. I le tūlanga le o tutongi, whapea fo I tūlanga o a lātou ngā luenga. Sao lātou whaalia le teo New Zealand, wo isi a lātou o whainga luenga I wha o ngā lātou to mai, I le venga o loli, po le upa, o nei sili atu ona te lele tutongi, mana whaalia I wha maumaunga fōwi o whaalau loa. E whaapea o whaafitauli e tutupu I taimi, e whaatala noi ave pasi ni ngā luenga, e lena o se I tū malo e tasi o lo o a fia, ai ole atunu o atoa. Na ta ue ave pasi ngā lulu e moni company e fitu, I e to o te leile au whai ngā luenga molwhela wa inga au ki lani e whaapea, e le tutu samatulanga I e peono fo I nā tu e tāmaki mā kaurau, I a lātou whaasalaunga whaapisi nesi. E atangia mai le ono ato o tōna whaipaanga o New Zealand ma le United States o tanga whaamiliteli. E tu saimas whaamtalanga se tasi o tangata yeito mai ia mata upo. Sa whaalauloi nei atunu ue lua se pepa o whaamatalanga tu whaatasi. Ina ua mai ailfon tangal tu mai taipale Media Center Ardern ma le Brisbane o le United States o Amerika. I le tai o le asolua e au fiele whaapoponga o le ngā lulu e whaatasi mo le puipuinga. Sa fia nau le vaenga whaapawhai le green I le mālo. Ina ia whaamatala po a tonu lava mata upia na saini ai o le tali tonunga o Paul Buchanan. Pio na ia sauno ilunga le teo New Zealand o ni mali lianga ua mai atu. Ia sa whaalau tele atili I ele tau maungo malo e lua peitai ua wa ai eile lata atili o ni usila I le United States. O le siti o le ngā lulu e whaatasia I o malo e lua o le aono wa ai ele whaatinonga le matanga luenga o le puipuinga o nisi ngā luenga. Ma polo kalame ngā taifale e fisosoni ai I a Washington sa whaalia Ardern ua I o le United States mani usila e filifili lava e malo o le Pasifika lo la taulu manai.
ai o le itu e mata i tuwina o le whaalau te lengo i tu le leo Pasifika ma ia ilo e tai o le Pasifika ma ta upo mo i lato lava. Na whaali al whaipulo le National Jerry Brownlee e te leitu le i tutu sai le United States mani usila e pe o whaamanianga i whainga whaatemo kalasi pe tai o le lalangi o suinga o tātou iei nei e te tauana ngā lulue malo sina ia wha wai ia tūlanga masani. Olo avea so malo lol whaululunga o Talafogol TVNZ mamata upi mea o tutupul taimine Paul Urisich a o whaanga solo ilo ilonga al TVNZ il whaaffaingalu e nganga o tangata lima so umvaiatun whaamawai Kamal Santa Maria maili TVNZ ele i whaisa whaalinga al company I ripote whaapeo le whaamawai Santa Maria wa whaia ina umamai a se whaasia nia mionga le tāla whea ngai. Na tā weni tamai taisa ngā lulu e whaatasima Santa Maria le Al Jazeera e eni upule tāla whea ngai na lafo ele li I whaasala lau. Sala ngā ni atunga lunga e winga le awala na whaanga solo I whaatal noanga lea nei u ina maua I Santa Maria le ngā luenga. Sa ngalue leo lo whaaululu I talafo I le Al Jazeera au le ingalue le TVNZ il tau sangalua whilo sfulu ma ua aveneo na somalo loa whaanga solo le ilo ilonga. E to sfulu lua ni tangata na loka ina leo ona uni ngā yo inga na whaia yeipi tanga ini kengi I pakuranga I au kilani le fiafi o le sotofi. Sali po te atu leo ni ngā yo inga Sam Salumia na iai mani whana I Swan Crescent. Na awai leo whaupenga ina whaapitoa e tali le wala au ile mata opo. E lua ni ta vale na tau mawhaini tangata na ye sosola SAI peitai na tau fia leo. E lua fo ini whale na sueina maloka ina ile to asfululua. E le ini whana na whaapapa masai e fo ilitali tononga. E le isa tūlanga la mati o le atunu o e o mai le taiminei ona o le mata opo. O tangata e le ni papalangi, e fōlinga mai e whaamanu alia e leo, e tu saimalei ungo ni saili linga le su enga tele o loo whaia, I le whaaitu awa leo I New Zealand. O le ilo ilonga whaatoma oti, le Understanding Policing Delivery Project, na amataina ia mati il tau sangatal wai, ina usu eina leo, ona olo la tau pu eina o aton tupulanga Māori, e le solito la fono, o le isi tamai titi e tolu I tupulanga na po eina leo ata I masitone, e ui le isi tasi na whaia solito la fono, sata ue whaapea, o se tasi o le ainga o John James Carberry, o se whaia ongo le whea ngai waitangi, sata ue Sir Kim Workman, le na ta iulu le komiti na waaila ngā luenga, o se tūlanga le tele le waia tu leo, o lo nau e awai le suenga, ma e yelo na manato. A tonu na ole paulea o se la le malo walau tele la lato ngā luenga wo iai e fofo I whaafita aulia wa tula I mai o le tūlanga whaingatau lo whiangai nei o le folasia leo ni awala Māori e whao ngā i o lato lava to mai ma ia whaia I se awala I nonofo le iai tangata. I whawhatanu sila o le solulu na saini e le presidente o le tino o Mexico, se tu la fono e whaasai na iona te whaatawina sikaleti e le tise po e-cigarettes e whaawa wai le polisi le malo I le tite e le vaping o ke tau politau sangatalwai na whaasai na e Mexico o na tui whaatau atu I te tono le tino o masini ulaula masai e lawan tu la fono na whaia mua e pui e tangata whaatau mai leo e whaatau sikaleti e le tise e uia tu la fono aina liputi e whaapeto o tele tangata Mexico, la tau te aveina atu whaanana, ni vaenga sui mawhawhanga I vapes, na whaalia le fia o whailau tusi langolango le soifo maloloina le atunu I kampania ngau sina ia o loa, ia la tau folfolanga I whaapesa o le mule vaping, na ilo le ulol skaleti, mai whaapea o se pepelo tele. I whaamamunga lea malo pe tu sama le 5 miliona tangata Mexico, pe amal whaatasi, o na o la tau whaataitaina le vaping. I alonga, wa io e ina le malilianga pito sile ona tele ili tala whaasalpito la langia New Zealand, tala maili lua tausanga, o vevela whaafina unga mwhaatala noanga mayuni whaito malo e lua sifulu ono, mai valu sifulu iwa salangalango ina leo fole Silver Lake ili tasina titee. I se fono whaapito na whaile aso nafi au kilane, sa malilia iuni na ia talia le malilianga mal company whaatoma oti Amerika, e tu inane aile vao le lua selau miliona maltolu selau miliona tala ele kalapula kapi. Sa iei nisi o vaenga le malilianga sa le ngā wai iai isi tu malo e au fie ma au kilane, o na yelo lato talitonunga ele o lava la lato vaenga atu pe mawai.
Whaatustusa I tangata ta alo whaapolo whesa New Zealand na whaamauni le uni le kapia New Zealand le asoana nafi e fitu te sima le 5 miliona tala o le aluanga I kalapula kapi. 2 miliona tala I le kapia Maori ma le isi 2 miliona tala o le aini vesi. I uni whaitou malo mai le 2 miliona tala o le Universal Company I le kapia New Zealand. Samo umia mua le fitu 5% le palo tai le asoana nafi. Ina ia pasia matalia ina leo for le Silver Lakes Pitai o le malam la mango le One News. Samo umia le autasi o le selau pasene o e palo ta e tu sai mastan sanga le Silver Lakes. O le tasi le na titee. Sa lava palo ta na io ina le ofo na mawhaiona pasia ina le mali lienga. Tala fawia ma le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawala Mea I pia o tangata La usa moa moa ea mea tua elo pahamai le monilea lea oro malo talilangi Samoa ea I malo au fatasi La tao e le kueta Mafana po I le bebela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole La usa moa la usa moa ea Mea tua elo pahamai e monilea Lea oro malo talilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tai au Samoa lo tawa I asau La usa moa la usa moa ea Mea tua elo pahamai e monilea Lea oro malo talilangi Samoa e
whawhonga mai tau tua si whonga le mua le whawhiwhianga nā mai le whetu lima. Sa mua mātalasi le pese le whatuina no le tia whawhau lalo le tia maa. O le aso le nei le whatautai ele whainga pālota le tu mālonga ngai whamongo nu me le lua. E te tonu ia e te tauna mau mo le whai unga nei pe a whape whaitau umai pālota mau nei le unga. Ia no longa tu whaile o tātu tunu i le whiawhi. Wa le se fsota inga ma le whionga le minister i te tau nei ono lo pisi o le tiute. Ia wha sui minister o le whaiwhafo le mano i usila. Ia awa lava fo le malanga atu le Pasifika. Tau mulmuli atu le malanga ia ale malo saina no tamilo le Pasifika. Ia leo tatou whalongonongo le tau nei. Whafose ia fo le lele atu o le minister o le whaiwhafo le mano Australia i Samoa. Ia maofo atu le vanafa le whaafou e sui ele na whanua. Mtau tia fo. Tuso le la whele tau vanga saina, Amerika, ia maltuno umaia e auwhatasi ma Amerika o New Zealand, Australia, i le Pasifika. E rana winga, o le mea no tula i mai, e manuia e Pasifika le tau vanga al vanga lea. A wao le polenga tele au nu umaia i New Zealand, Australia, Amerika matunu umanalang. Ia auane i eise vaenga o le Pasifika. E o atu saina wha mautua ini ala tau vaenga au. Po vatau, po ne valele tau, so se nu o le Pasifika. O le tau vangale na whaile vai teimi o le whai ungo le tasi valu o le tasi iwa o. E le na mawai kolone nu umalolo sini o le Pasifika. Sa ili maenga i nei le whai tūlangi nei. E le na mawai tātou e si amani. Maua Amerika sa moe Amerika. Ia fa solo nei isinu una maua isinu o falani i tono le Pasifika. Maua pele tania isinu. Ia peo sa ilinga ia. Hatunu umalo no si lolangi na mai tau le fa moe moe. Po yei ni auro mani a Rio inu o le Pasifika. Mari tama ainga. Ia ma ia maua fo ni vaenga o le Pasifika e mawhai o na fa mautu ai. Alato vaenga au po lato fifita. Tato waila ia i le mele na tupu le taualo na lua lalang. Na maua Amerika Hawaii. O le taualo na lua lalang. Ia watua ia pani pingi lom Hawaii. Ia le tato i lore tala anga o le namea. Ia to e ala mai lore sau a ifa umatia loma ia pani. Ia o lai vaenga na ia longo inatu ole. No le Australia i wha maunga pia ma le selau miliona Australia la tō tupe ngau le tausanga le au tau whawalea. Tausanga uma. E selau i le silia ma le selau miliona tala Australia le tupe halu o tangata Australia. I le au tau whawalea i lungo penga o so inga. E amu ia tātou Samoa le longo atua tātou. Tō tēne tātou au mātutua le ua la tau whangaina le Facebook. E ei le si au nanga le Facebook e tau le Messenger. O le tele o lau tau whaavalea e uia tu le Messenger whaapea tia o yolo i lau tupe i whea ma whea. O istaimi wha sa mo atu. O le tala le tātou tautua. Aua e te tari tonu iai. O le vaso nei na matana noa i mastasi o le tasi lo tātou tunu na walau mai. Te ia lai whaiwhaina ngā luenga lang computer. Ai sau ma le whaalinga i runga. Aua ne i e toi lo te al computer. Aua le tape ina i vili atu no mena. Tangono vili atu. Whaatonu uma mea le tangata le anda le telefoni ngā yo inga whai si tamā Samoa leo. Ia ua popole whe me mea. Ai whawhetai ngā ruenga mātala le whale tupe. Na latou loka i nai te ngā tupe le tamale. Na le sao i le awheta la i le ilia. Whaatonu mai lo le ilia. E alu le house e whaatau mai mea na Google Cards. Whawhetai whone ngā ruenga le house na latou tau fia le tamā whape mai. O whea ave ina cards. Pe limas furu e cards in whaatau le tamā. Pe los furu pe limas furu. Ia masaru salo le warehouse o le tau whaavalea le mea lea. Ia saoa. O le mena na tupu. Ia whaatai la tau. A whapea la tātou le ngā lulu e vanga whapea malamala mai tau whaavalea. Ai e mai tau ina Samoa po Pasifika. O tau mawhai e tutongi tupe i tangata ia. Whapea na whai lau ngā lue ngā ngalelei. Se lau mona tupu miliona tā la ngau i Australia. I tangata Australia e ngau i le au tau whaavalea. Ia ule se tātou nei New Zealand. Na minuto fa fone il porco la mia tana la urungo vai aso ta urungo to il porco la mia tana. E
mutu senga te te ofo si paka o mata wa umalo upoto I tau mawhai nei ona po ta te mei a whea tawai I tau popo Eleni, a whai whalei sili manong Eleni, whakale sili manong Ai tali oe I se whai ngai whai ai Whawhai ai ai Whaatau aro se I whai malofa O le manatu e o mātou I polonga Atsi I matsi tai tau I le langi Wa le iloa e le au a ngelua o I ai Eleni, Eleni A whalai whalei sili manoni Eleni, Eleni Whakale sili manoni Whai tali oe is whai ngai whai ai Whawhai ai ai Hori masi ma whawhea ma pua Ele ngatai le tau ngatai pi usaka Tau ma whai nao leo ma mawha Ui a tata whea tato isi a tingi hapa Eleni, Eleni A whalai whalei sili manoni Eleni, Eleni Whakale sili manoni Whai tali oe is whai ngai whai ai Whawhai ai ai
so I sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alisili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no folene ita wai so se sili la lele male fuaro samumu ete fa ata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua o te whatalofa atu mo lo whalalo le whafonga ale atunu une ni tai au whatalofa atu le te mahamatina ma tu ia me sele whainga runga pa ia le tua ia ma le tata o whafonga masani ma lo lewa soifua maumalangi ma whatasi fo imsabilina kasiano tata noa tu nisio vaenga na mendi tupu niva yaso ia ma tala lau lungo le yaso talofa Sabalina ia ma lo lewa fionga masanga ni fo ia fo fatalofa atu fo ile au whafonga ia mai lato mwhena mau mal tatu tautua lungo penga te whailangi al tatu tautua al si ufonga la mua ma lo o whaanga solo pele fo le whatau le ngansa mui tunu a te rone ma ne le si vaenga le o lo tauanga e fo se ngal bengal tatu li tio e whaise sao ile a o ina leo le ngansa mua e mana ye o le lipoti no faita wal vai aso ne o le talo tope o le malo Samoa o le mana ye o le whaonganga o le ngana Samoa tonu tu singa ia o le temi ne ai faita o ne tu singa lo o sala lau so lo o isi o tu whaata se le upule o le ole o la e o le maile o le male ile o tu whaata si o matai tu si al tu singa na e lai sa wala ese le i ese le la ese le o ese le la ese le ma ese le la le a tu no si vaenga ye tauna va ai to o ye ia tato inei ile whainga o le ngana ma le spelanga upu o le ngana ingilisi e tasi al spelanga upu lo ia i pe a all time su elo suenga al mele ni tato wa tele yo to inga spelanga upu pe o le short hand le si mele utau va i whaonga ia tunu vaenga le tauna mana tuna te tato o lo whaonga le ngana ia me se lava pe a whaintus tu singa ia wa o le la whaita wa ni tupulanga le ye nei ia anwa tu se ia mele amatanga te le o se a tunu vaenga umai e taunto ti lo to i tato le whaonga ngole ia me se spelanga upu mana ia na se i se taimi se i tal no fo i le pepale na me samo afa pe ala tau ona fa fo le matamata le totele mana ia tu singa la muli ai pe fa punga le telu tu singa to no tu spa ia pe wainga na tau tato va ai ia so dinga o vaso ne ia sa ia sa uninga lo tunale a wai fo ile maftanga fa fia mana ia fo le fa tinongo le vainga le maftanga fa fia Yo mana ele sauni nga lotu ne bela walisa tele la vosa vaenga le safa ala fo ia tato telefone vai yaso ia ele sunga ya la wano
Na ia le to telefon mafutanga so fa tasia fai fia Wellington le saula to te ia ngia mana ia fo ile tapena nga le sa te ia sa ninga ile launga ngia mavaenga te tasi builder mata win yo ole sunga to ina fatum ale tanga wenga le fakasa yo ia fo sunga fatu tuli setu o ia na ole fo le nai le ikalesia nai le fakasa mana ia ole vava ai fo ia ila to na wale polia ia sa ia au pito ia male fiunga ia pito male na to fo i senga o fai pule na ia Barbara Edmund ia male fai pule le Hutt Valley ia male fai pule faule le MP le Lipa ne mai mangele fo o le maunga eu filo i fo ia la to le fia fima ta no fo ia male le au fai nga renga ale to sai u male sauninga lotu le o le tāwol sauninga le ia whamana toi le unus fulu mo te tala ile alo ia le ngan Samoa le vai aso le ngan Samoa ia ma wha tāwo ai whamamalua le unus fulu tau sanga tuto tasi Samoa e mane fo ta penanga ina umaea ai fo ile le ekalesia ia o whainga ia o lo whai mafutanga whaife au wha ai longa ile talanga o le ngana Samoa le vai aso ngan Samoa ia ma whamana toi ai latu sauninga lotu le tuto tasi ol o le malo Samoa ia pi winga esel ni tau sanga ono le unus fulu tau sanga le fa mamalua ia mani tele le ia na fai fo le io tala tau sua al minister fa pe fai ama tau mai lana fio anga lana mangeli a i me tupu i mangi le ai pito sile na le tanga ma aulele ia fai lo le tala al fai fe au le no tai ele o mini leo ta o fini tau nga fanga ele ta vale que passia iso lo fei tau nga fana yo fai o anga yo tau suanga fo ia fai pule ma ese le minister le religion ese le minister o le government ia political political la o tu la ngana na ia o le sila va nga le sa muli na sa yele le fa singa na fai le inei fo iporua o le post budget breakfast briefing ia sa ia Grant Robertson o ia o le minister o tupe ia o le fionga ia pito ia fa pena fo i minister sai fo la minister leo ia Poto Williams ia fa tasi mal tatu fai pule nei mana Barbara Edmund ia ma sai fo la le fai pule le mai mangele ia le maunga mana ia la to senga sai ia fa sa tala no ala i pakiti ai pe fa patino i tupe ia mo mai i le tanga inga venga pito pe o le on se la vals fu fie million le na mo i fo le tu sa le tala a Grant Robertson ia ma fa malo i fo ia pito mo na ia nga venga wa o ia le la tu mo fa tala no mo tam fai fi na o ia ina ia mo ni tupe mo nga venga Pacific ia nae fa malo i fo ila le fi na o pito mai ia le fa ngo fi o si taimi e o la tau fi me ia o mista ia o la tala al mista ia o me na nga ia le tele atu pele mo mai fa senga i nga venga fa ia le tanga venga mo tanga tatu mo tu Pacific e lua la fasili no fasili ia o tala no mai ne o le mana ia o le meta o le well-being budget ia ma le tupele o toi fa popo le fainga o ngangana Samoa mangana Pacific e la vela mal bilingual ia no musua so na fai tu sa o fasili mo tato le tio fa pe ia la fo sa wana o mea tau le tio la fasili awai a fa pe la o ye tupele mo bilingual o le tio o le na fai nga luenga ne o le bilingual le tio le fa mtala imta upule ngana inglisi to e fa li liu fa Samoa ia le ini tu pe mai fa pito a mo nga luenga fa pe na fai tato to ni statement tan no le ia mtanga luenga ai pe o le vainga na fa angwe le ofisidi a fa pe o le fa ta wala to le ngan Samoa mangana Pacific ni New Zealand o le fa le vlavele tu la mai e fa mo la tol fa tu penga o ECE o early childhood education a umalo le na ia na va role o le to o ina le ngana sa mo ponga na Pacific isi vaenga yo le o le fo yo onga ele primary intermediate o le turanga lua ia o isi left to mo se senga o le fa sa mo lungo le university o le to tele ala wa mo fa na o le yo fa sa mo te mi de o ya onga mata
ai male le university mo tau le lo isi to fa sa mo ma fo inga ning nan wa le bele fe ngai mala to ya status ia no fa ile a to no ma le to va ai le to le malo pe o le va nga na le cap na lo te le va le ye uma o to te ia le la to mai ni tau fa nga venga to ya automatic asa tau le fa solo me le o nga mai le ele nga lo ai yo le te man tua a o minister ye ki parata sa faile interview he kia le la fasili no fasili he kia po fe tu wa ye le o le tireo le ngana maut ya e family talia he kia e o le me la uva i mo le o ngana e amata mai tonu ainga o fa tu le ye o le ala me le na la au fie tonu paketi a o ngana ma lo le tupe ya o le ngana ingilisi ai le au fie se paketi a o le ngana maut mangana pacific ye ule rolo tali to inga visina awa afa pe ola fa ta ola to le fandi tono el package ya onga male ya wa umba ya syllabus ya momio mata pule la vela mal english e ta fo la na ye mo se to pe o mangana pacifica ma afa pe le wa va i to ele fa ta ol malo wale pe tu malo sil malo una ile ye afa to pe nga oni sio va nga ya mo ye pe ole lu ta una lan to ela ul wingo of sina fa ye ole se la fsiri no fa ye le aso le fa ya sina malulu ya mo ya ta fa velo ta to holds mena ya fa sina malulu ole pela na awala ina le winga of city na amali pa kiti fa pia mo fo to pele meta ole well being budget ya mata le la ole mena fa ta so fo malulu ina la vele le mana yo tono fale ma fana ole fo una ia malo ta fa ma fana fale ia mesia tu langa fa pena na fsile le ye a o ye Shane Jones stone fa nga malo mbai atu ia tani mai o pit ole to ye Shane Jones o fete moni ya o minister a ye le polisi na fa el patina ta hotel e tonto si sile ye sa ele me ta o le provincial growth fund sa ave manuie ia e kalesia tato i po Waikato mai sin ule tua ai le la via tono metropolitan po vai ngai mas taulanga cities e le winga la si ana fa pe se tupe fa pena e ma faina ma se tupe na e so swani to inga wa mai fa mai ne le minsta fa fitaia o fa va no ye fa le fa pena ya le hola le kalesia fa mene ia na fa fitaia ai tauna mai ni tupe se fa le ya ti le ho si ma e o le winga la na le o si le molinga a wala fa pena o vet o ye fo le si e kalesia le o te lo tono Wellington nei ia o fa Malaysia o fa le meta o le seismic assessment ia me fo ia wa le o no fo ne fa le malo to su ia coding a building code na fa wi fa le sa pa si el te mo a me lo malo fa pe mai ia tal wai wa tu langa ma a fo ila ma tie ma fui e te tau ona to sui le malo si anga o le fongo fa le nei ina ia se fe pa lu de ma fui e o mai lo fo le au scientist ma o le au engineers ma la vai nga ye to so etu o le tala fe nga ile ma lo se le fale le na fa mo ile na pa si mo ai tau ona to sui le o le tele yo fale fa penale la matia nei tono Wellington e le ni tu pe tanga te ona fale fa ye ia o la tau so ene le ma lo ma pule nganu po la wala fa ye me fa pe o isi o fale nei o fale le ta o la to heritage buildings po fale ye le ta una tu ila lo langa ye le tala anga o le New Zealand ma pitunu e ana fa tu la ia o fale la vena ele o yesi tu pe le malo o fa ava no mai paketi e tu te mai e mo tu langa la fa pe o le kalesia la le fa lo tala e tono Newtown ia o le va le lua le 3 miliona le tupe ma mia e to e fai a to le nga luenga ono le fa malusia mo le mafui e o fati o le mela na tauna va ia tali mai lo le mista o tupe fembai vai e taun tala normal officials o le tanga luenga o fo ia au pito e ia le climate change fund e taun fa tala no a taun wem faina faise a wala fa ngai tupe ia me fa pia a ia la e fa mai taun tan no ia le la te va stay mi se fa se tan no ngai tala no le yo wai elena o ne yo fale ia o tonu chele yo si e kale si nei New Zealand e le ni to petanga to tele o e se aso na malo lo se tanga te e fa fa sa me
ia la ngatu pulanga le ola ni ele ano ala to le fongo se falsa bo na ona tanga matu ia la to na la ia na ola fa tu ai si tu pe wole to se ngalwenga pe la le unga si ia ole la tawa e fa se ngalwenga se i tau si ia va e mo se ava no e to retweet kai pe fa ele me ina ia so ni ngalwenga fa pena Antonio nga fo lo ton ta po afa pe ye ni si tato e kale si o fa fonga mai ile tanonga meni ma ne el fa lo mai stemi o to po nga benga tele o to va vai a o le temi matala no i male ma o tanga to official ministry ia em fai fo i pe su mai se si o to e kale si pe vai no wa ma ave le si va pe ia o nga benga o mai le o mai ne le tio o le to fa ni nga benga Awa ele fai ngofir su engo se milion na po o ale lose la wa face e kale si on to te le na tu ya pe o vai nga na wa te lo ale na o fai le provisional fund na mai ni le lisi atonu fai no to lo stay na manui ni so e kale si na to e fa le le ato la to falsa o holes ya ai o te mini afa pe o la vela to falsa ile earthquake risk ia lona winga on to te leo le tupe o si un to tala la lo fa sa to fa fo a fa malusia vo ele si tupe atato va ele city council Wellington o mal paketinga la mo sa pasi ele tata ya mo ga fa population 4 million e o vai ne vola to fa population 4 million yo le tu langa nai atono o to nta o pule wai na la na fa le fasili le o te lo e o ngamo to te lo tanto I tato fale le fai ni ia fi o malo e mai fa ngata to fale ho e kalesia le na fai ni fo tu winga fo le vaccination ia o feno ia no I holds e kalesia ai di fa pe mai tato tala no pe se me fai so ni malo e fa le atili le wa di fa ngala to te lo tau sanga ni me fa pe ni ia me se la o le melisa e wa ya to yai o le fai le tai au po le pe au fa ma fan le ia fa to fo ia e nga tono ia la to ma le nga fo ile lo au ia msanga lo fa to artificial le e ting alwe fo ima tele na ma futai ile community po tangata lautele e lo ai fo ia sile tal fe ngai moni so sone mo mo ta o tu ne o fa tu o le teno fo I le fa sina malu lo me le teno fo a tali me fo mista e sa fa fo sina malu o la lai lo ala to ton fo singa luenga mai tu pe so sone fa le o le si vanga ta wa pe le na pe fa no no tu le si vanga le na e o mai msanga pe o ni o nga fo ile mo le ngana sa mo pe ma ta mai tili si wan to mana to ile mana yo le sauna ngale ani sunga fe fe auto ina ya fa tultuli ile taimi fo ina ani fo sauna ngal minsta itulanga la yo to ya o ngal ngana le na sauna ya fa tultuli one ingalo ta o e kalisi o le to e fo ma fa mana tu ma o ile mana I pe ai nei tu piona va ngai tongi nei fa ya ngasa ole mimita o le fiongol minsta fa ilan tala fa pia o Aukilani o le ngana pito sini tau tala tangata lona lua I Aukilani o le ngan Samoa a o New Zealand atoa o le ngan Samoa lona top lona ia mo le ingilisi pito maoli pito lola I o le Samoa I vai New Zealand atoa a Aukilani lava lato mo le ingilisi pito lo Samoa lo ngol to te do tangata la tala no sa I Aukilani o le ngan Samoa a tato va ai le tala anga o nei New Zealand o la o tel tununga ana le tato e kale sia le faia I lotu tapo ingal ngan Samoa ma le tio o tato le tio le o tolu tau sanga nga lueni yo I le tala noa tato le ngan Samoa ma fa longo fo I pese o tanoanga I ma fa malo sia ya tanga te tala noa ma fa o I pele so tanga le awa ai le o mai tasi vai valua o nei Samoa uma no mai ni ia e mutu mai lo mo Samoa le to fa longo lo se ngan Samoa longo se litio ele pe o Samoa e le tu ip e tala no a inga te fa longo to lo to o ila val au ia so lo ni ia na pa langi te vai to e se po ia tanga te o to o ile telefon Samoa ia sola ia ai pe o lo tu ia na amata lo na fa vai lo to isi e kale sia o volion sfuta sanga o ia tonu nei New Zealand ia le tela tono to suta sanga to tele le oye ia ole fa nga ia ngan Samoa yo tato le tio ia pa wale ngana le tal no tato pe ole mena le proper ma fa malosia ia le ngana ia tono mena sta un facility mi sta fa pia
po la tonu al mafu anga le na le na fa pe le tu te lu tanga te tan no a ia wa e ka le sia na ya wa o ya le ngana ma mo ele le ia atonu mena ta si o fa longo mai ni so lo office o pito no le fa pe vai ta tu po la sta tonga le ngai fai tu pe nei le la wa la ho tu fo so le tanga te a o le ngana ala sa fa e ka le si o la ya o la tori dinga ngana te lo a na tonua i tau no ia i tanga te fa pe ta to tala no o la si a wa le fa no so so ni tu ma to o le tau tu fo so le si mo tanga ali ia o ta to le tio o le va tu ngana ia ya le is wa le o mo fa mai au pito e tau na fa si tan no nga i o malanda office i se ma to tata no ste mi ona o le sila me tan no me mista le la o to pe lunga wa le se me fo le me le ona tia fo e to fa ia se proposal fa tau la tato ala leo e ma liela wa le o le van tan no fo ina amata mai lua fa su fito tan no ya pito o to tan no ya Chris fa fo e o Chris fa fo i vol te mi len tam fa yelo nia pale mai tono pale meni telen fa tan no tato le tio fe to na ma o se ma to ala leo ye o mai nei o le ata wa na o se ala leo a e ala la o to FC di mai la pito fa mo le to e fa le ati proposal mtala no ia a to ni stemi ona fa tino le vanga le ai pe un tosi sila mai tato o fa fonga talo o no le to lungo le social media o le lua festival ono na fa le samo Capital Radio smartphone app o le nana maua na tatala to i fa fo le mama o fa sa launga tato wa me fai ona maua mai se so se sia i tua to le o le li o nei maua le tasi o no tesi mal tasi famo le frequency le fo tato fa sa launga ia a matalole lua fe lua sfulu tato o lunga le Facebook ia ma le YouTube o le la wai o le wa matan tala to ale mea e de to ya nga tele frequency si lumana ila wai o le fo e loma le tau no mo fa nga le 5G le si generation le fo la sango le fo o le me fa nga mo pan ma mena io sa mo ele G4 io le fo G4 tato te mine o si no o le G3 generation amatasi lua tolu o si e lunga fa nga o technology ia fa ngo fa pena la to o le G1 2 3 4 io le la o le 5 ia e telefo ila le soinga o le fa ngo fie ya la na mo si va nga mo fa sala longa taloi nei o talai uma ila lo si va nga le pole nei polua le master le sa tele na taulo ia AM frequencies ma tau le AM ia e pe e ma o lunga me tau na ia na fa sala lawa tu lo le New Zealand atoa ia le FM pe de tele wa le ma fa penala na ia na le lato tau se si monga ia to fa tu le transmitter e fa tu ma le si po le si tu e fa ia le so ta ata to va le PMN le Pacific Media Network e ia na transmitter le New FM se fulu tolu vai nga fa pena le fa so le New Zealand le ala na mo fa sa lo New Zealand ato o le asola e o ma le lua fe se fulu maliono sa fa nga tato ma access radio le fitu valo tolu amo o le frequency na le AM o le pito ila po ni New Zealand tele e amata na mo mai tangata mai taupo e o loi kalaistete o wa fo sa fa nga le malo ya sola more emergencies ai ni fa la to yo ina fa sa la wo ya e o sa wa e te ya wa pe ya la wi si awale fa e te wo le to fa ta wo la to o fa la wo no futu wo le to fa nga fa ana mai fa nga ta to o le temi to no ale na be si ta to ile swing o le fa ngo tui fa no e mo o mai ta to la pacifica fa sa la wo to ama mo ya fa la o ave wo le ropo fe una na ile fitu wo to ia mai le tasi ono le na ngata ina le li ole le ia no le le ta to fa le social media ia la to fa fa sa longa ia le la o la langi a to fa sa longa al samo Capital Radio te manele o me na to fa mtala to a ti de to si va ngole o tan longa ia mo le ia ole si va nga sa ole tanga malo sa tali malo ele fianga le kom sina ia se ile vanga la vale le ono so sanga o sa mana telia mela mata ina la uwa ba ile men tu pole ile filongia matangata ese ole malo tangata sa ko vana mo kam na genus o sina sa ye mo le to file pe to ela to na yai to luona fa noi
e loa ina le whaatahua la tau o le walaulia na watu e le malo Samoa. Awa o le whaasaminga leo le onus futau sanga talo on tuto tasi le malo Samoa. Awe ho le wha malo le tato komisina le fionga ia le asi pari Thomas Kenley. Ia wa pe o la tau le nofuma fufua le vaenga leo. Ia na iei umala o Minster, o nisi o Minster, sa iei Winston, wawasa mana ia Winston Peter, tau tano ia wawasa. Ia lai man tua tano anga, ia, whaista tala stemi, ia se o stemi vini mai de whaista tala. Ia manisi o whaurulunga mtanga luenga ese le malo sa awai, ia mali malo fo i tama di ima, na tamama, matinama tua, tatua tunu sa iei. Ia sa male ia le filongia fo le loftanga te ese sa ia ia mawhai pule o le tupulanga tala vou. O le mema ne lo ai pole. O le to tele o tamama tamfana wale atunu. O isi o lo pale mai nei inga luenga te tele le malo sa mafelo ai mafpule ai ia Machi pule ai. Ia o tala no lo le fatu. Vai e foi tau fili la so rusu riva o masina ni e Samuel tos futa sanga o le stanga tsa e le port si u fongo lo mo mai i wole te lo tu mena e man mo ila to le sila fiole fa lo no fo le o se fo mala lo le New Zealand New Zealand ia le na fai nei o le amatanin masino you like e o ia le o fa u le si vai mo le New Zealand ato ia e se fo la le mo na maudi ia pe o mania na la tava ele pole to tele o la to ia le o pane me ia o sa mo le o tu mai nei i te ingo nga le foi le sila me no tu mo ma fo ia la tala no mai le Treaty of Friendship pa sa mo New Zealand e ma tau ne sai ni temina e sai ni palani a sa mo la o temina ni ia le tala no mai o misa la tala no mai o misa o tanga sa mo mo Pacifica la e to tala no mai Pacifica ape lo inga fai e dise me to fai o ai ngal me le e dise me tau fai se fe ngai va pe e sa o sa no ngal a fo ia al comsino samo o le fai ngai ia lai fai le la to wa o le asi le fionga ia lai o ia o le Dean of Diplomatic Corps e lima se fulu fa ulunga o tunu se le tonu New Zealand o tu sala o le asi o le Samoa le sifie e lo vei ampendika o nu te tele a o le asi leva ia umalato a le fale tu ale asi per sa no ngale asi o ia ia ta ia le ta inga le tu pa o mai ta ai sa o le talana fa ngale asi o fine o la tona posi o mato a fa mai ale fine me fai ia ia ma nei la sa no nga na il faingo e fai la fale ai nga la to maftanga e le fai pe fo le fai fa malo i mo me pe no fo va malo ai fai fale ba ai nga e o fifia la to tele pe o so longa le am fi le mo la to e o tele lo la polal me fai la to ai nga le pe a tu pulo me pe fai nga lucia le fai ne Ukraine polal me fai lo di ai pe o va nga na ma le mata ina le polia e ma ne fo ia la ungam sa noanga te tonu nane ye fo ia fie lo telefo ni se vaenga ia tonu e Moses i vaenga o tanoanga ia o yo nai lungo tato YouTube male mo to ele i faina sa fasala lau sa o tua e tu fu i mai ole men fai ele sauninga o lungo tato Facebook male YouTube ia o me mala nga fo ina social media un fai ina na mo i tato fasala lau mene fatsinga fapia ia mai ita mau ai lungo ina po le lungo le so i fonga fenda to ya lue to mata i lungo le tawa te o sui le Facebook to sui le YouTube le ropo la fatu i tawa la faima copy esa ia fa mo monga nei ai tau fi o pe fa pe te na o mo le nga i luma ia maria fo i wai o maria tele na fa to i tato ngalbenga ia o marula to ngi te mine o lo yese fa le vela fo la ingolo o ile ia maru ia la fo lo ya tu foi ia pe mata no tu foi o le mania la to tatonga luenga e tala no atu ya mari ta no fa Samoa ta no atu ya ta sesa ta no fa Samoa ele o nan vo se palangi a me la nai lo le nga ta o le ngana o le tala no fa ngu fi fo nga luenga ia malo mi si le wa mo taton ia le foto val audia ta to e to live ta to si mele lu mana ini ia mo tu langa na le la nga ina fai fo yo si nga luenga le fai no fai si fo ngolo mo
e o le tau whaatau na isi cameras me pua ni mo cameras e lua. Ia na wha le ati le lo le tatu tau tua. Ai se vai ia fo i se tāmas tatu pese le ia ona o tu le vangalun lua. Lo uatunu Samoa e wa e la lelei o e inu o le vasa o te mita inu e se poso se mea o na Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia o e tupuna ngai o te Sili awane ia oa ona ono aia sili lo to tupulanga Samoa o te ole ai nane sili au tupelo tiute te alu inu mama po so se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei tau fi mauna wanganu ia faile maula o e tupulangai o te ole inane e fia faa Europa e naunauia e mauale poto sili awane ia oa ona ono unu aia sili no to no uatunu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga ile ainga o Yesu o le ala upumo ni maleola e te maluai i le lalolangi o puapuanga whaamua le atua i o wala mamea uma awa o le whaawai leo si o tamalo o Samoa o e tupulangai o te ole inane i e fia faa Europa e naunauia e mauale poto sili Toi fatalo fatu le tato o whafonga ni tula o le samarina ia o istam ta upu mniva yasu. Ia, mantua fo ile sa ngafa fo tato le teo ile sfari le taluai mal tato le teo foni ia atono le anganga lama whaftai. Sa tauna mai lau kulele a meki tala ato usuta pesele moso oi si le manongi. Mantua moso e te uta pele teo. Ia, atono mal whafonga anga le atu o le whaingo le radiophone o le anganga na tu una whai ina ia mato tamu whai e whawhiwhia tato o whafonga. O pese fo i e telele na usu atu, o theme songs po pese a matai polkalame. Ina ia matau mele o tau o polkalame i le vatu o le pese le a matai le polkalame
o le moso o ile tele na amatai ia o le pese na le sa matu tamu whai atua le aso lea. Ia whaftai atua fo ile sunga malo ia soa a petelo sangatu. Ia o ia nanu to ai tu le ia le telo isiana tute a tamu whai a wha le musika wale wha mui mulsi ufonga lamu ia le lanto si sila mai ai. Ia o le mato a whainga alwenga sa whai e tamu whai tangata e a uniana pese lua. Ia lanto lo mai tangata na whai lela na o ngal taimile na whaatino tuan mato o whai pese. A wai o to e pesia po aila na whai wha lela na mea onga ma tangata re whai lela mea onga. Ia wha pena fo la ta se sa Samoa. No whai a ta se sa a o leni au pese lua. Ia o to si sila lal whainga Samoa. Ele usta mai sa ule na tau Samoa. Ala to wha inititi. O professional entertainer se mai o Cindy. Ia mai Cindy. E whatu ea o mai sana pese lua. E lu a mai Cindy. O wha moi mo. Mai malesi. Ia toi a mai malesi au wha idi lena mai. Ia maa nei a tele le aso le i moni maufo e nisi o tau na tau nuu mai. A mai le wha maa lo le whaingo le tatou pokalame. O le si mele na tau sila ia. Me whaingo fia o na switch pe tu atu Samoa tu e tu mai i taimia ia. Ia pe o le ngangana tau whai me le amatanga. No tala noa tu LS3CX pe o le system nga le linka Samoa mai ni. E ofo taimia whai pārota. O le tu sa o mele in whao ngale o le wangana. E whaingo fia na whai sota inga. O le whai lau mo whainda whao ngale sum i taimia ni. Ia au tātua whaasala launga. O le taulo umala le excuse me. Ile vainga le tau le 3CX le fai so ta ingal tatu le tiom Samoa. E mana ia la le mainga fo i ta sesa yo la fo mai ta sesa ia a mana o to e batu se mato ia fai ia o le fiafi nei o le va ile o le fai mo tatu fa sa la ngol tasi o no tesi mal tasi. Ile le tio famo. E o atu la le vatu sa i meni mai le pule o le Access Radio pe mana mi se si to la fa popo. E so ni le ngana Samoa ia o fatu ia mai se ina itulana lela ye o le so e o tuana ni le valu tatu fasalonga i se tanofo ia ta se sa tu uso mai sana pese wala wa na wa o le musika ta se sama a pe o le tatu fuanga na sa matutan no mal au fainga venga na faile o matutun e ye ni se o to la a mai le tupe matal sanga mai au ne patola tu swafo ilungo le tio ia fatu fa malulua to inisi o tope a se sasi ma to le vainga le o le ana mai ma fa mau ulalo ia o isi fo i sasi la to no fa mau ulalo le temina mo o to fo tanonga e tau na tusi lalo le pepa le ele ma to code na le fo i va to to bank account o le NB e tu se no broadcast ia ina ia loi a o lo le ngoa a tu le o le mata tu si nai lua ia na le fa ma tu le lunga na le lawa to le me alofa ai le tu lo sofa ia le te fa lunga tu nei e ni sina bidi mai o le mali die ona wa batu ngo lunga ia fa malulu tu lava tu langa le e sasi lava tia ti ngana fai tonu me ia fa le tonu fo le fa ngai venga ni so temi ai pe o tu langa na nei o stemila ni le afia fi wale umita to fa salonga stemi o le va ile fa o le onu ia le fa ilo tu fo stemi o la to update ai pe va tu ni so ngoa o le na fa o mai la to me alo fa o mona la wat ia mata mo fa ia une to lo watu ngo o to le o mona mai ia fo ia fa une fa sala wat ina ia manino ato al termine wa pole o ato ale to sulu fa afe tupe le o mo tato o ai la le si sasi o mato le si le na watu na sa watu ai male fa si silanga e ono se la mo tuptala ale the radio bureau o le radio bureau ele o se me alofa la to o le tupe na tong me fa sala lo le fa alu lo le tiu ia wa mau e tono le lisi le nanga o le lisi na ele vemo direct credits ia po tupe le tu sa o le bank account ia wa lo mi maleli poti ma sa wa male ngo le radio bureau e loinga e to ese mai le ono se la lima fitu e mai le fo le tupe le ai fa mamla mulmuli atu ia nei lo ele tupe na maua a pe o tulanga na e pe amal to su fa fita la tupe le ia o te lo la na vidi mai ni se va tu le numero tato e lo pe o 12 ia so le o va to le tala ato to tupe o maua mo tato li ti o foni ia o le sia pe ana fa ilo to fo ile amtanga o le fa mo o le a mata tato fundraising e fi fa tau fali
ai le o le nei io se si fa le tal fe ngai mo si fongo lo mo le bo tol su tau sanga ya fo le matu o tato le tio o tau o nei se me no foi ai so ia le a fa mai ale le no tu tio fe o tau ta tele en to ola ia au tau nei se no fanga tu ma o la o tel tu nunga o nei po ro tau fa mo to le tio to tele tatanga te nei po ro ia mai ese mai le city e o inga ta tele o le tau lama mai tango tal ka pa ale avo le parking meter ai alu tonu e tasi le tula e fatala ia le lope o turista usanga wo limita la ia alu tula te alu e fase pol kala me ia sfuta la tu pe alu tang tateli mai serpisi ia le sau ia ni mta o le alu ngal mlai vale ia e to i ti a fai to la it tonu ale o le tau langa ile le pisi o le awa ia pe monelo fionga msanga mana ia nei o le se pisi mai fa ngofiana anga e mai tau tangata o e ba o le tau sa vali nei o la to e po ro le o le to e sa vali me i tatu office o tasi le stu la le o le va ve ala tai au tatu mala wan yo o tatu mala wan ale lucky for ia pe o le o against the traffic le e mai tatu ni ale ta vale la pisi o tu tai Wellington ni ba na la o le to te mai fa tasi to sa wela ia pe o le tulanga na ia pe no fa tu se lauta la e alu le i pensini le vaiaso ia le o se fe la tu pe ala fa ngal runga le no fo de poro ale la le ve ila le mele ita o ta tu mala man so la le o si ia i tu sa lo tu fa po tu no ngoli se la ia on sa to ti te fa pe to ne si mo lo tu to mi se so le fisi ia pe o le si va nga ia fa tai fo le o fa pe se le ula fala ma le fo la to so ani tato fa fifianga i lea aso. O vai, o me uma ia le o te vava ai, o me tutu, e te vava ai na e fuafuala i ngā solongo ngā luenga si ufongo la mua. Sa ia le tato po kalame o le falto ia sina tala, o awa le po ia sina tala umanga, ia o awa le po ia monanu, ia o whailangi ia fulaunga na itinaia, ia matala fulu tō mata, ia pe o lo o soifua pe tala fulu. O ila to ia na ut amata le tio sa o fai pol kala me o mai ala ma la to kitara ma le ut kulele ia na pespesi atuale o la to e ta o pespesenga mo tanga tamata tua e umal masina londo do fa longo le lisa sona e o matu na tina ia te ia o ta o filipesi ai ki tala fa sa ia lisa so ki le kulele ia mo lo fa tatano fa tuai e tau fai fa in professional tato un po kala e le manaia na me o le alolu ki ai le la tau fai e pu e fa le stopis ai ese aso a fa pese po kala me o te fai ala fa ma se pese o to fai po kala e o mai nei le tatu fa ngai le mo so o ile a le pese na le fa pese le sintala ma ia nana po e lo le city e manai o le pese e tau fa ngoala le city na pese nga mo tanga mat tua na ia la to pese na le fa nga o le la wa ai tu langa pe na ta o la fa pese le mai nei mane tele le pese nga nei mane tele le in le city na le anga vale le te va ai no va pela le city va nga tele le wa o le tano nga ta to le tio e le si pot fa sala la le luma to potul nei e tele at man fa mo stay mo e fa nga e fa musika tu pulanga tala vo o le aulaiti o nei porua o le la to le e dia mo le violini vo le to tele la to e feta u tonu ana potu le luma pe mai ia wa ia to inga tale ni ese musika ia mfai o le la o vai nei fai le ia mata to vo le ta wa ta to fai ia mfai anta to fai le ia fai se tato entertainment ale o time ia vai aso e ma fai na fa ngani tu la o le astona ia ona fai lo tato entertainment session ia mai po ai tai a fai tu la le fa idi ma le ia no mai la ia wa o mo si ai se tato su e fu ta le ni le tunu ia ma po ia ma tato pese ole fa no mo le nga iluma e po e pese own tato property right o pese alu tato po kala me lungo social media ele to fa la veses ole terminate a matu i tato polka la milunga. E o lo te mi ta fa alua. Ai poloka u tauli honi mea langa fa mai ele. Ai se right. Mo pese e la tuai. Pau ala me tonga fiti ale mele o fau tato musika.
na le to ye lo se fa la ye lo tel to nunga e istanga ta o le o claim le property rights o musika nei ai de musala to ya wa o isi o mali liu ye te o balu le claim o ye ono le pese ia la o le tau fa se research se vai po i tonu ma le no fo nei ma e pe o le si mafuanga na le utau ai nei fa ye tato la musika ina ia ma fa ye ona sa fia tato fa sa la ai le mas fa la vela vitu langa malo mana ia se fa la ulo vo le ngol fa i ole ula fa ia a fa le to musika tato wala to ia le vo la ma to musika tato amata i e o to fa ngol tau sanga nei o mai mal tu pulanga talo ia fa ia la io tato tau wanga fa i di no tato si fongo la mo ta selva ngani tau fa le tono in fa i o le tangata le ono fu fa manager io fa pule i le fa i mana ia fa i na ona ta mai ta ngai fa fongo mai tangata le ono fo me o ia pule ala mana ia fa i na te lo le pilos anga fe ka ia le pilos il manager tu di lo Yo tulanga na am sanga pele foi ma cha watu tele so sonia cha so soni le tau faingo yo o le si mele mo tato o fainga luenga tonu ful fa fo anga na uto si sila cha le ni o cha se sai le maingo o fa sala longo mai o faingo pa lo tai sa mo ma te lo me tupu sa mo la fo la wa amana ia el fainga malo a me sia ila to o lo nga fa ma faingo fa sala longa fa pia yo la saf so ni futa se le maingole famna tunga ole ons futa sanga samo ila sis nga fu ya ona sa ye fo sao tasis ya o tasis la ya ruan fa pe ole sao le ci fongo lo mu ola tasis ya tasis ya o me o me fa ya ola ile fa ye lo ngol si o le ngol si fongo la mu ya la ave to amtato mo e tasis ya na me fa samo ya so son tato e va tutu pe so son e fa tawi masini ma me na e fa nga tasis ia na nga por kala mi samo nei mana ia o sa vo na tato le to e nga te nei ia samo fo ia monile ia tu langa la bonisio o le lava e fa wole malanga tu mai tai pale mi che sinda ade pe ona ia America mana ia le o samo fe lo inga ma pristine Joe Biden wa pe sa fa ila ma fa nga malanga le mo tino pe mo se fe lo in ia pisi le fo le Palestine ia te le me la na ia ia ve vesi mai ni me na mali di volto te le ia malanga fo ina me ia ma le si me ol fa te te ai ile covid ma taulia na mo tato pale mi el covid ali malang io fa pelo pe Biden oi e me va vena mo to ma o le ofisi ma tu te o mo to ti ngai ngai ya na la pe na tau fa le tonu ya na ya tal tununga e ma fa ya ona to fa umi le no foi pe pale mi ata to Jacinda i America ai se mo se fa se fe lo ingale ya le ana o ya le ya almadiela o la o mo faina fon ale o fa longo mo mai si o mo isi o malanga tato pale ni le covid ia pe mal vale le o fa pe ai fo mo vale le covid le omicron le monkey box ia o tu langa nai al mesi tele yo le o afo yo o me yo mo fai on au si el malanga ia wale sa tele vo tala le tu ngai o le la adun malanga ai le mo tu mai pe se felo inga mal Palestine e tau nei loa i te o si taimi o le mana fo se malanga ai e lo ni si fa la vela tu la i fa fo se mai e o ana to me fa e o na le mo le amano le e le la wa fa lo le tanonga ia to fa malo si ma fa le fa sa la ma fa to lua ia o le to fa ma si le fe ngai nga a poli ne fo le ngai lu fa ta si o America mai nei i ni si o vai nga fo i ta wo mo le vai foni van lo fota to la langi ni ya pe le to ta ma ye China fa mai le tau ona ho fa pe ma ya mo le va ne ye le pa anga le New Zealand ma America o ta to so ne ya China na utali ye China fa ta o ta to ro almena ye na ta to na fa ta o le tele o lo China ai le fa ta o China ta to lo a ta to fa le o lo made in China so se tele fa le lo ni la langi so se te la tu va ku le kolo le tu se le made in China e le se me va you made in New Zealand tele a me na tele la si ku ese a pe le wo mo tau
Whaala le maso tulo wal whawhanga o saina le taimine le Pasifika. Ona o mautulu to maa ainga. Ale mena iei, tili ste maa ainga o saina. Ia lea la wa amata ona whaala o tela na mea taule o iei. Wa amata ona whaasolo solo lana ili vasa Pasifika. Ia ma watu matamu whai e vatu ila na tūlanga. O Australia ma New Zealand ma Amerika. Afe soani moto Pasifika ma tatou. E rea watu whaise mea fo i wha aita alafu ni mea ia mea patino aita alafu i loa aita alafu. A mea soani e watu. E rea o iese mea wha pe tapa auto. Iese mea te mana o le mea rea. Ai pe o le mea na lai tau wa i popole ia seina. E whai le watu o mea. Ai toi mana o awa pe whause wafa pe ia. E whau ai talia e mai mato wa tau lai. E o atu lo wa. Lo ingo sau se wa ala tu mal wa tau. Pe o me wa pe na le tupu. Pe o i Vanuatu ia male atu solona le tau pole ni. Ia pe o tūlanga na iei ai rei me siri le o umana. Ia mai a tatau vai foi a New Zealand. E de ese tatau au vaenga au vole te tele. A so fai New Zealand e Lucia pe o le mea lai tupu ni Ukraine. E mana o mia tatau Amerika ma Australia. E wai tatau le la kapi sau te mo. E sau atu el pulfana se. O vena le fai ia atono le vaenga na le tawanga ia le. Ai manea le tūlanga le o ia ia. Al ol manai foi tau yo le whainga amlanga tamai tai palemia. Ai tupu fo ios whainga ia whaatio lisi. Ia mantoe mawalunga al tūlanga o Jacinda i le fofonga al whawhitaru i meo tūla fono whana. Lea lawa i whaloa ia Amerika. Ia wa satala no nta upuna. Ia na vo ilai pe o lai wa i mai Amerika wa pe. A wa pe ma whai e New Zealand na whai le. Whainga tae la tu. A o matamata ne i whilafu fo inga lai whai o le whainga tā o na sui o le tūla fo. No wha pēla ia. Le mālo te le ana mea tau le mālo si. Aire ma whaina fōr wha whita uli le tono no ni ala watu. Wha whea to o fo me te le o aire le o te mai me le mwhaina whai. O le taimi nei whe ese inga po le pei o le o tau wā Amerika masaina i Pasifika. Lela wa watu ma Australia ma New Zealand o le wa matana pi i Samoa ma moto o Pasifika ina i awone yo ya saina ai tatu tu fa taspia o le lua fe male valu e le fono sa fai nga malo le national sa talo le fono mo Pacific Community Leaders e atu tala no o le mata apula na mai le fono na awai fa mai pola se me fai le malo ina ia vave ona de leila na valo no fo moto Pasifika ai va ie pe de so te ia New Zealand ia me ser fainga malo le National Pacific ina tala no le mata apuna pa wala tala ni lo lima fa ia o wei neple o te mantuana fa il fon fa pule le National fa o va vai po ame asaina le fa Pasifika ona va to sia to se le sono me tonto fa pa wana lo foto londo inga mai lua fe valu o mai ele ia ma se me no i muli me la fai e wala o watu ni e le o fai le wa fule me fai ele ia ma se me o fai e ale lafto alanga tu nei wa mata no fa pele le ita to ta yo moto Pasifika ia atonu o le leifo o le la manuia ni Pasifika awa le o tu saina fa o ia watu ina i fa to sina o mai Amerika Australia ma New Zealand Jo fai tau vanga la wai po. Ta sia le mea ia ma fa fa le ia avele di mata le si avele di manga vale le si mai po fa pe a. On me pe o fa tu le le tele on fa mtalanga is ministale a New Zealand na ia mahuta ava pe le alol Pacific. Ia e tele fo isim ta fa you tai pe le Three Waters le. Ta sinanga me tele lo fe ngai masia minister e pe o au pito. O te loa ana wha a ko Minister, Foreign Affairs Minister i au pito. Ai wha a Minister for Pacific. A tono le whainga na le malo. Ia na watu ale au pito o manino fo i tai o malo le o le sui le o le malo. E wai mo i alai lu nei o le Pasifika. I alai la tu langa o le Minister lango. Ai ana ko Minister Foreign Affairs mo ai ta o Pacific. E mo tu ai fitau i tumo i alai. Ia, o pito lana malanga le aso lulu ia. Aso lulu. E oi i fiti. Se i tau fo le mele, i tau sau e fo saina ia, tau fo i fa saini mo pa le mio moto Pasifika i se la tau a whianga inga.
Ia o lai tau mwhai e awale lata te le i e taltano pia. Awana uana whai le tono o le Pacific Forum. O la tau e wa ai le saunga le mua o la tau, o mea tau tūlango tamau a inga, o le siu umanga, o mea uma, e soa la pule a la tau ma fufo la tau. E au te ila le forum le ova atu sa wa sa ina fa pele Solomona le Solomona ia. Me o mea na lai tau pule nei ma Australia, ma New Zealand, ia ma Amerika. Ia ma le Uni Europa. O le mele o le atu atua i Pasifika la tau talanoa la tau forum pole, a la tau while inga tele nai. Talanoa isi mta upole a le ile, pe se folu ea ia palo le Pasifika nai tau whai whaasai nei tele o vaenga na ia e. E le vaenga muli le fio o stala wale o multa taimi sabdin, a se talanoa le stemi, e le swinga le utau whai mo meo charities. Tō telo whalo pitonga tātou, le stala lalo le charities i vaenga, i fo tātou le tioni. O le uto e ilo toa na matana to e baba ai to le malo le vaenga le ona o le Destiny Church. Le na deregister le si termina ona le fai o talo tupi. O le la na fai lo le sisi o le ilolonga. Ai maone, tele o isi vaenga i e wha pēna na fau na fatu ona o so soani tangata lau te. E fai tau miliona ta lala to a seta ma tupe la fai tupi. O le ala o fai tula fono ina ia wha matala po le atono ari nganga o tupe ia. E le se mea o laile o tongi ina la tola fonga le malo. A lai no fo ma wha putputu tupe ia ma a seta. Lona winga o le o wa e tu swinga le la ama. E te le ai le swinga se i o stemi on wha mtala uli ini atula ia. E tato malam lama i fo. Ia ai wha malola wa mo tato o wha fonga i nei fo i wa yaso toi wha whatai au tu ia o tauna. Alo fangia le fatala ula atua le awani fo il tato le tioni ia mo sosoani ia ele o se mena al tasi tau sanga fai o te loa lima tau sanga fta afio lolo se tupa se iti posi e le famoi mo ia ona mata lola ia ona fai se fufuanga mo le anga iluma ai mo le terminei mo le anga fo il fai umol vai aso ia manu tele an tato atinu a mi se fo il fa le asumalo lo le asumfua mo le se avano na mai aso to fa stala o termine to fa so fu Talo valo lo atu le mamalu le fa fonga ne futa fo eu to mamalu fa le ngano pa ia fa le kalesia ma fa inga fa malo mamalu lo tele le fa fonga ta lo falama mamalu so fo mo ma lo to langi maina ta lo valo lo fo I tamam tina mat to umma na yu ta to to tosi ta lo fo mamalu fa to lia fa to fanga singasi ta ulia yo le fala ma le apulo to fanga a me se nisi o ngotia I whano noanga ma le loi fonga malingi ta lofa fa malole on sai ma le whato atoa o loutou talitinga ma le whatua tua I le lofa o le atua tātou te mawaile lo tele ma le toa file mu e whenga I e mato tunga SS o le soifuanga nei al siu fonga le nei o le lo moi Wellington ma lana Paul Kalame masani ai o le sia singa I ngase I as frai le teitas ma I le sfulu I le sfulu maltasi le tai au. O le antanto tapua I le tua. O le iua ia le awha I le malu,
o ta oto ia te ia le au pe au. Ona lātou fia ai lea au malu. Ona ina fo i lātou le taulanga na lātou loto iai. Se o tātou te talo. Le tua tō le tasi pa iai, le te mā le alo, ma le ngang pa ia. Le tua so i fua e whāwau. O le tua o le alofa, ma le alofa muti wale o malawa. O le o lo whātau taia la mātou whai ngā malanga o le o langa nei. Mātou te whāwhitai ma vivi i lo swafa. O no lo alofa silisiri ese ma lo wha maoni e tū mau e le li liu. Lo tāwhi mawina i pēlo mātou wola anango fie. Yo awanga le nei. Wa e malutia i mātou mai popo ngā ese. A mātou whai malanga i le nei o langa le tū mau. Haftai o mātou o le manuia fo i le nei māsina fau. A whanga solo le mātou malanga o le nei tau sanga. Mātou te whaftai mo manuia mātalasi. O le aunona mātou maua ma whao ngā. I lo mātou wole li tino i me tau siai mātou o le aunoa. Mātou te whaftai mo au mea lofa ma whamanuianga o le mawhau. O e whaanga vai nā i o tangata mai mātou uma. Haftai mo tā neni ma to mai. O le poto ma le atamai mo le tau tuaina. O le manuia isi o mātou uso atangata. O mātou whaftai e o ina whengai pe i mātou ma le larangi atoa. Ma fianga o whamai pisi ai whaftai e te leo tū la fo ina i mātou. O mātou whaftai mo fo mai lato uma o ngā lulu whatas. Mo le tau singa ma le tong fitinga o ngase ese. O waila au o ngā masini ese u whao ngā ina. Mātou te mamoli atuaila mātou whaftai. O no le poto ma le atamai wa e foai. Ia i lātou o ngā lulu ai. O mātou whaftai fo i mo upu whai o mālo. Ma o nanga le lei umai tele. Whātino i nai mo le manuia lau tele o tangata i ofisa ma o na matanga aluenga o le mālo. Whaftai o no wharapa putonga o ngā. Whapea lotu mai kāle sia ma ngā aluenga o ngā uma o lātou whaia. O mātou whaftai whapitoa. Mo sa moalo mātou o tunu pele. O no mātou tofi. Mātou te whaftai mo lana ngangana. Ma lana nganu. Ai maisi o na upawhai. Whaftai mo lona mālo tuto tasi. E pe o na whamanatuina. Lona ono sfultau sanga i le nei vai aso. O mātou whaftai mo ona tai whāne mālo. Ma lana fono. Whaitu la fono. O mātou whaftai silisili. I mea umalawa. O na olo walo peli. Ma lona liutina tangata. O lana ngā luenga pa ia o le whaoratanga. O sao ni ala i lona soi fua pa ia. O lona maliu ma lona toi tū. O lona fioae i le langi. Ma le awina mai o le mana o le anganga pa ia e tau tōrua ina i mātou. I e tū mau i lau fio le vi inga. Mo nei mea uma. Ma le tele o manuia e le mwhai o na mātou. Whangafa tau li maina i sa mātou upu. I e tū mau a ia te oe le whamanu. O le whanetanga o le pule awa ma le mana. Nei e o le whamavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le atua. Oh,
vangalia mareko i lona mata upe fa o te faitawina mai le faiupo e tolu sifuru ma le lima whangata mai le fasu ma le tasi vangalia mareko le mata upe fa faiupo e tolu sifuru ma le lima whangata mai le fasu ma le tasi pāwhonga mai au whionga pa ia nei le tua. O le ala vaso, o le fiafi. O fitala i atua i le o ia i ante la tau. I nā tātou o atuia i le tasi tū. O nā tau tū o le motu tangata, o i le vā o ia. O nā tau a vealo le o ia, o whātasi foi maia i siva aiti. O nā tau mai le o le whā, o le matangi tele